no. I did call doves no. And my main time to take bare 4 months. And I come on one patch of firm and I must say when you're more back when it was sunning bet now. So I do to dine and my man is got to carpet same no be family or what's not dining. And then we all did try to come on, mammy. I asked me face can be so small offending. I'm say. Some this can be so small to come on, mammy. I won't me didn't say any John me sick account. One don't send you a crown me pen am then man is general. I say still mammy and 87.9. And Ruth, as some no one hear me not Miss Bohono mammy. Baby hear me no. And say I made a man is cast also so been to me for sad and I may and quasem to us me also me who nipa me when you can say me did at the command sir. So me catch and say so percent me talk also send me man is cana. Saturday on Saturday and a punk of far crown, naka Sunday numerical or on and I ain't mean chin quaitry, naka Sunday numerical, naka so said Darby. And see, uni or dear chronicle more mammy who buff winning jay. Patch bear 4 months. Bear 4 months. When not crying that. Patch Darby. And a 4 months nature on one side by patch or son and antenna. Now then one can't just say, Miss Signy what's now. I just saw them a banner bremy and salmon what's now. Ruth, me patch the mammy tells and said, on person who are crying to me, my imagine say be a minute now, they are me who are crying by me, the economy. And to one in the or signed by being on the how many years? Patch 1 year, 2 months. 1 year, 2 months. When who bano? Patch ne bani wo mama lenko ho wo kumase. Me patch when who bano? Me patch Ruth me ya je de say bia wo di akwara ne koto ball aso ampa no mo kofaye. Me patch Darby. Me patch mama ne kasem no ka che me say me ne oba betna dan ba akum no na se metimi ya na me kasem mitimi me krantan me wan say kokko ne girl bi atna am on girl na oba akum akra no 8 years and to get mama ne so person girl ne so person oba back and am se mitimi no mama ne kan say sa girl person oba back no ono be ka che me say mama ne bo na say na mama ne ye ya girl ne di akra ne koyo mo ehu akra ne be mi so pesa o mo je me bande sha nan. Enti akra na nya fie say me patch so 2 years enti 10 months na ya je oba no wo hu ni biem 2 years me patch say wo tie wo hu oba ne da patch Darby patch ne so de akra na ma me ni bedwom otimi de ne ba wo say me tonton ne ma wo krom ne say bia da ko ma kokushen ton fa akra no kra medwom na den na wo de wo nyin say ye no kra no wo hwe o na say mante wo nyin say ye no kokko hwe o na say patronis kentimi ana me tonton ne ma odwuma medical hospital hweme o mame lonko oton to kese ne no fo kese aduro ene be ma kese aduro wo ma wusika se fa ko hospital patro wa mami bi enti ade no ma je wo ba free won samo ana wo nya responsible patro me responsible me kwan ba no mami ska me ana me ye adwuma mame ko to bi ni ete e ba do ato ande me hu de ete no off no no bakwa no niska me na me mama me niska me pacho mon frère ayi ya kan say koko mame na me ni nkomo mame na opesa wo kan sem bi ka asam no mame ntie eya no watwa ne tia mame why me mame na na ba ye na me fe wa blantie se bra o ba ye ne tuko mato Sunday no de bia me hemonti you know that's not na mama did answer say the ba edumamu yeah no no afi me frɛ ne maame ono ne maame na me wadwaye na krade fo ba se lenko ma eflew ame poda me hunam se lenko so ne hwan no me se kokko maame na me tie ayi yesiko ayi me bana ba ho kodwa ba me se me ma na nyenyin se no me ma na nye o mama kasa mente me ma kodwo nyenyin se no kodwo me se me ma na nyenyin se no kra nyin se na be bom so mama lenko na ka kire so ma ne ba ne nyenyin se aye first one na second one first one no me ma na nyi e be bom so wonya rutu ni so pa oni me ba no konkon ti me se me ma onye emmom so abosume nwotwe ekwa nam se akra onya abosume nya abotre menua na menumia no fampa bon tae chire se dia akra no nya me be so na sonjona se ro okuma se o ma se woni moja no sa na ha doctor nso approve nti afana emre no so o se dia akakra no 2 months nti eya ni brisem akra no so wa yetanta me kura medim sa so no mani hu kura medim sa so no mami hu nti me se o me fa koma
say jam kasa mpo kasa me se makasa mempre ei me se ma me kasa ya ma me ho ahuro eti ho na me baba ko afiri adwuma ba no na wana ne ayama nte kasa dwa ise na ba oba no sa na me se ni kunu ne ma me o okay anu o keka we na me ba ne je ye say enu ye first nyinsen no stars no said yes when nipa stand 310 stars no will be to me send bi sanka ye ne ebeje ho na monko so a enhye ma ye first of Akoma mu nsem no ye dia to so enu nti mon share ma ye Maa Akos great family eda so yesra mon share ma ye sanso na Niki Pizza fan club ya shout to so platform no so mon share ma ye charity foundation eduana ba dia to so mon share ma ye Akoma mu nsem platform eduana ba dia to mon share emfa ama ye Maa Akos day fan club eda so mon share ma ye sanso na minua ba abenajen happy home ebusia ko no so dia to so monko so na mon share first story no Piwak natural health ya we the 3p garlic mixture and afa grow fine mojadro wonom and aso asene a ye de ebrewo na channel so stations na biem no de doso Free FM 97.5 Tachiman wonom ebiemo ewo ho ye fa first story no emramo na eduabo bi ho ene yakoye free ho yakasa udu problem ne ba yemfantena hanka na yewie na afra ye ne ye mouth stories there was ye 2 na mo ye betu na ya ye bibia ede amamo mame memo ha
Annette me mo ha boko de nyame ado boni to fa bibi ketewa bi na ekire ye na etiefo nkai na wo mu hu dua no a yekobo ye no yekoda na ye am patro me na me de ma asem ba asem me ma me ne me apa di mawu na o ma bodua a de ne hante me na me de ba ase ene no ya oma ya kwama ya dane ayi bibia na mani ajepa woni ajepa ho no mani aju se bibia afiri me ho bibia afiri wo ho mani aje chese na edie na wo hu no asese wo hwa ase bibia afiri wo ho me da me nuntum che me ma ye tititi me chese me akra no na me hu de me hu ni se me wu awie cause dua no se papa no no akoda na egu me so a moko konfo ye bi no ade na si ye ka kire me en wakoda ne ye ko ye no papa no boni din ma me prince bafo ewua ye ko nana no honom no na se e wo so obusa kwan so na maame start kan e na o say na e na se dua no be me wada ne egu mo so na ye se o ye se ye nro mpabo na okoda ne dua no o de kusua no hwewa ne fae na se maame nso afiri na komam ejem ti kusua no so fae nti na mani ajepa woni ajepa enti bra Facebook live Akoma 87.9 FM producer Ishmael ena ne won mo ko na hemrachi mkonfo ye bi na gina ho no ena Annette ene ne mama Stella Kwaten omonso na wo mo ebu nkotodwe no na chese konfo ye bi ebedane dua no na Stella ebra wo ko ye wo hunu se bema woni ne wo Annette edua no aye kan na no wase yo se wo ba no kodani dua no nko ade a mehwe me ba meje ba na tum se media yeso omra ne kodani no nso hu bebre ukoya konfo ye bi ka se be ma na dani dua no egumu so no sen na wo fele eye me nwanwa na ansheda anya me nwanwa bebre se ade edi 22 years die na wunime na wusi wunime na eye no kre na metimi abodua na se won fa kire dia nkaba na ode kade ebesi esi na nso no onim se prince awua baafo onim se wa fa kire akodane ni nti wadane dua na so nya se wadane ne keke o wanyi amfiri ho wodi ye meme ne me ba no na asan ya gina ni mi wu a me ba na me dase ye de me ma dase sa no koda ni ye me wanwa panti me kra ne no na me pesa ade ni free ho sanka na nya sa ade a maame no me so me dane no egu ne cause na ne ka say adan na wakoda na egu yeso de na ye nso ye mbo na dane ne nko ne so na ne simu odin nti sanka papa anya hwanka bone nso nya hwe nso wo ma ne bi me sa me so me yoba nenso de nti a ama me ma ye yi free ho ne se me ba ne de ba ye na ye kan ye ese mo pena sundiem ye koda ne ye thousand nim ye ka pre nim me ko gina ba bia kra nka sa metua 1 cedi kura da ye teke mu shi ne ye de ye ko ye nanka me pa nka me ka sa me ka pre nim de nka me bo na dane nenso nyame ne hene ena wunwu ya wonim ne awobenya na prince wa ba afo de de na wa ye no me de bibia chene de nenso se wotimi tsena ase e ma me sha akola anya wanya 22 years wo ka pre nim nenka ye ne papa mu na okita adwen papa nenka yifiri ho wo de yifiri ho ne hu se wo de wa yi afro na obanana won hye no na won pe no ye nyina ye sen ko gina de a ene anyame na me sama ene ma no na Maa Akos bacho nan me send recording ema braba akono na ire no ye kofie nde na e ba ase na ye kofie no na ire ni nya ho frɛ me e be ka chem so mani ku ne mane e ma ne mba chena na ono ne edua bɔ ne de emfa ne ho na se ne kuna adwuma e be sɛe no ana ma no so e be tena fie no eno na eno ehia no na nya me dua bɔ no na ehia no enam sina so betimi afrɛ me sei ena dada went an aden wan ko ma me wan ko papa busuafo nam sina me to minim na nam bi minim papa busuafo bia na me ko nam sina betimi afrɛ me aka sei ama me hwe no anya me kasete ya wai nam se ma mentimi ndi watam da na emom no se me ma se mu hia wo no kunu nso asem hia mtimo nso ko solve me problem me mfa me ho na me ka sa akere no oyoba aja mpanifo ne bu wo mo be o mo se aba ye ne botachi ne be dan
and yes pepe penalty enti ye mompa ye nsei wo bi adwuma ana wo bi awade de ye bompa ye sane de ani enye yie emfa ema no na be ma no ntimi nya enhwe ne ma enti sei wokoye no kwafo ye bi tu wufu bebre afutuo no mu de ye hen ene ka wutirimu ade kwaba obra awase me nyimani me mfa ne se me ni papa bia me papa awu na me mbo me bra asmo kan ya no asmo kan ya ne se me nyimani na me mbo me bra me mfa ne se me ni papa bia papa awu na wo kra the age of 22 se me kai o engineer saying ade na wo pro ho se wo hwehwe papa na wo papa kira kwan wa bra wo maame ya na hwe wo aba bedru emfi a wodru Maa Akos ebia ne se mimi sanu mehu se mehu minim se duabo wonsunsu aso bi se wudu ba bia duabo timi hantew sa ntimi na de mimi hu no me maame wo hu me na bi hu me nua bi hu mi ankasa no me amehu se abrabo no mitimi bo adu ba bi na me hu se nyankopon pagya amentem be nam duabo ni nsunti no me kwa no abafom me kwa no abafom timi ankasa mtena ase na nsen no na me se da bi niam ankoye nte wo se me ankasa me di ma me ho na me start ye ne na me kasa me kwa sorry da ma me ko bompa mi sugu awurade so pa se de akoso me life me nim e ho hwe e me maame ne papa na akokan ye de abeka me ba me se awurade so hu me mobo no fa nche me nti sa duabona me de ba ha ne ye ade e hante me no e na maame de ba ha na enye ono no bra obo na ne fie bi ana se ne ka bi e na me pa free ne wo na mom de hante me no ne ma bi ne ma na wo me hante obi awo e hante onu mba ono ankasa mu nkra ne nkebenya ne so akoda na egu me so enu se maame de ba ha na enye ne fie enye ne ka ki akoda ne gu mu so ntina wo da na wo so Friday we last week Friday me thank you ba ha se ne nya ama no anajo no me da ho no ma me ne me nana nso da ano fan na ebo no nto ono se ne na esa na titinti ma ne koda eto wo na me da ni mu nti ayese ni so ase daye me da ho no ma me wansa se me sensene sa na ye me ba na me sensene na me yetititi nti me adwene me se me tweme na nantoma se na be a me so nsa me da yenim na me hu ne sa nti ye ko ya asori a me ko do na sofo no na ni preach na ye duabone no me na obompa ye gu oyo so no yes en be ye nti efri ko na me de ye me nsa ne me nan sa nti ade ne start se hante me mo no nti sa Friday no me da ho no na ade ne ye sa na me se da ye me hu nsa se oyo ni si me nche mafa ba sa na me mfa ye nes nyankopon na e ma me mani boy yo no se wo se me fa ye bibi nti mani te ye no se me da ho nyina me ka Jesus me na nanso te ba ono nim se me bo mpa ye ono nim me ye me sa me na nan hu ne se me bo mpa ye ba na me di aprapele o da ye nim nti mani te ye no e na me ye mu him na me so sum na se na me de bo ne be na maye na me do obi kakra mpo na me to ka se nkwa na me denti sade we be de ebe hante me na me so na me so sum na me na se aden na me se nti me da ha me we nti wu no se me de meside hu se wo da ha na obi ebi wa na me de me nim adokro na me se okay ti me ni bo oyo no so na me kai se me fa oyo no ba me sorry no na oyo ni nkura me na me fa oyo no na me bompa egusu de sa me hu nyina sana meet me ada na wo fitis a Friday be sin na meet me ada mama so madwome enen so daya me so ye asema ni pan be kan say ye onti ase se me sofo na aka se duabon pa me ye kodane enen na ye kodane dia na ana de beti ne ya daya mu no be ma be sia gina me nchen e ka chem se onti ase se duane ye kodane na me nsuminim se nyakopon yi kira wasen because me hu se ni monyam no e bantem e beba sa e be se amba ni nyina ne se wo bebo wa bra boni ye wo be fa Kristo na wo nante basabasa wo betie wo maame afutuo na wo nante basabasa yenim se ye dabi obi be hu afere maame na obayin kwa na hunu sa niema no mo ba ha koye no na unya experience bi wo experience ni man ketenkete bi me obi a men shada nso da na da ye be me hu bibi no etimi si ya ba no na me ka se ye ko ho no mo no ye ko ho na me ka se wa bona da ne okay ena me ni ba me ho so na me se eni e be 3 days ni a
3 days ni adabia me da ase me gina nsuo ho enti me de ho ne de manka hye enti me ba ye no ye teka mu ne ye dane wie na ye ba no ena me ne bra no de ye ko ye ne ye didi nkoma na me ka se me ne obi aya me so da ye rough okay me kra ne me hu ne be 3 times a nsuo ho sa na me gina no pani ade a e no kra ye ba ha e be kra sem no yes ena starting ma sa de ne 3 times okay na che say ampasi adane agumo so ampa tinkati wa na nka oba no to wo be huna wo wu ya na wo so to aso eni pati modern na moko yen so won frɛ wo bia Stella moko e wa frɛ mo ya enana ya ka asem ni wi ya moko e no wa frɛ mo wan frɛ ne ire no na frɛ me ba no na me gina ho ba me wa frɛ me onu ankasa me adana me ko fie na nwumre no frɛ me because wo mpɛ me ba enti no first no frɛ me na me frɛ ne da ba saa day na o ma wiase nyina hu sɛ me no o hia me no saa da na nwumre na o frɛ me no ono ampa o frɛ me ameka da enso edie o frɛ na mjanfo sam say yes was no just so hello na say yes hello yes after ono ahwɛ de akona was say ama na me ne ka say na say kasa me tiew ono ajanso na fon ansa na me phone no no so ebeye yi awo maintaining kan bi ya da nyame asese ya da ne afri ho ai ya so de ya ne na ya bi so de ya ne ti say nti bre bia no ye bebi se we kra de okobokra benyo no ankasa ai enti no ya da nyame ase ade asem na mo ka kire ya hwefo ne ya tiefo nyame nhra obia wo support ye nyame nhra obia won nhra mo pa o ma mo kwantenten a mo betimi dia ye edwuma no hano on to mon kwanem amen eno ana me work okay ya da masenso say mo ba ye na monya nia mo hwehwe na bibia timi afri ho amode asomdwe ko eno a na ehia nti na ehane so ma me ene kofo ye bi wo de wo ba wo timi wo se eno omukwa ye no wanye wono mo hwe because of mako meni mabedwafo nti akoma mu nsam nti eno nti eduabo bibia wo bi do ka watwe no a wo se on fesika ne ma wo de gya no makofo ye bi eye duabo na opese wo hwehwe niema mu hunu de a ene wo gya ne makofo ye bi a obeboa owo aguna samai odi ehwe wo kwa odi nkan ni wo mo tena se nyato boase ni wo mu di nkomo yi asam ni one by one ti ase tu wo fokra ansana odi mo akwa akogina ensuo no enkosua wodo a woto ye ni nyina ye konfo ye bi ka onye hwe onye ye kapra nye sempo a ni nyina eye konfo ye bi ka nti no ebi a won so bibi sa da wo so upese wo kodane a wo fra konfo ye bi I was 0243 134535 nana ye bi number no agona samai no wo frɛ no I was 0243 134535 0243 134535 obi do ka watwe no a won fiwu oso won fama wo de fa kwadan no mretia wo bi mu nipa kran be frɛ na ode usika ama aha Akoma 87.9 FM yakɔ Stella ene wo maame Annette yakoda ne duaba afei yenko na yemfa ye first story the main story no ankasa emfa entoa moso na live ewo Adepa Information Center Kotwia Fentia won mabiem Big Love Radio ewo Spain Otaibwa Radio Modern Ghana ewo USA OPD Radio GH ano ewo UK Free FM 97.5 wamo ewo Techiman manager dache hene na yachiachia opapa ena Asopa Online Radio Asafopokuska Palace France ehonso omo abwa demu a obia etie bi onua TV ena afen so Rabi 1 TV so obetumi enya dwumadie yi bi ahwe ne live enra se obeka yi a ababa wa Ruth dwamena ebaha na wade yi kwadwo koko eno maame lemkon maame lemkon wamo aba na yene kwadwo koko di nkomo no wose no beba
ampa waba wa maame lenkon wa ha amagani amagashia yehunu amaga hoho Ruth memo ha wiai Pacho ready e bokonso nya bokonsa enye bokonsa enra wode wasambai ye frɛ kwadwo koko ene o maame lenkon ene wo mumienu nyina te won chen we studio ha enti asamra no a wode baaye no enra ye maakwan ma ho ka wonsam ni nyina enti wobɛbɔ ne tofa ya obi beti ase tofa na yento sempa ema maame lenkon ne ba yenkwa me pacho ndra me bai me kan bebre yenkwa me pacho mo frɛ eye kwadwo koko e frɛ no wo wasam a wode baaye no wonnim kwadwo koko ye ne anim no ti kan de wode baaye no pacho dem de banya se me ba kuma sesem ba bedi pa anam konye adwuma bi o S line kradoko no na kwadwo koko na opɛ me by one kan si manim sister bi ti fi on sister ni e free ona ka chere sister ni di 2 manim sina me yare na adwuma no nso o ka chere sister na me yare be 2 weeks a me nkwa adwuma da ado be hu sister ni so sister o ka chere sister ni so opɛ me no na sister ni di 2 manim no say okra wo yare madam ni say me nko fie me ho to me anama ba enti wo be so ne makɔ fie den ka ene penesuna ne boy na insan ne be nya baby duty ato a ho to akɔ na se dɔko no adwuma no unye bie ma wo be nya adwuma ye adwuma foforo na me say yo ma tinam ne boy no kɔ tena ti me na me ho kra ntom na me nya wo akɔpɛ kwankwan adwuma bi ma me ameye kwankwan da size be 15 years so e di fresh slide kɔ so fly me ana me so wo nya adwuma bi e ma me 15 cedis a day mama o 10 cedis because be ma means me more 5 cedis in tohwe na me dia ma me kwa adwuma ne ba no me baby o say makɔ be ma ho kwankwan na makɔ so na ma bre na me ku makɔ be ma ho sa na me ku e me bi do na me ku ma me late ma me ka se ma me mba kwankwan no hu bi mti ma mba na me call frɛ o say kwa yanko okay na dia she ba choi chamfo cho ba bi wo ho na me konye adwuma ho the same thing oba na oba o se wondidi mama ne se na ma ya madam ne hu na o tumi fusa ba ya wesi so we adwuma be bo scan na all the scan ma be ma enti ho nso saa na o yes oba ko bia se na me madam ne bo from just me meton nsuo na me beton me nsuo me ne ton nsuo na yefunu bae still na ne eti no fo na ne entuye ti me bre mo sa ma me bi ti fi onu aduane ton na me ese enye be ma ne so e ba ne me be ma even say we DJ kwa na say we betimi akokroma ko deep kakra bae we de on ko hyedem na oba nti me ne be ma ne nja nti na me ne nja nti na ho tan e hye omu so mu ho bia na mo twetwe mu so me hu me bia ma mpene so nti na mo ye mo style say maybe ma me ne akra ne ye me bi na me be odwem be e be ka kire we nya nto boase oba na ma me ne be ku gidi ana mo pam me obi anka meet me da bia wo ton suo no me pacho maybe am ton ko ye choba de ma be fie choba mi jai be fie say de e kona na obedwo na obeji scan nti me ton nsuo pure water de say any station no aba ho ti me ton pure water no yanko enyewe mene yanko a Ruth pacho me ton pure water ne sa nto mutu ni free fie o me obi a ka me ka say me ne uni ba enti metimi akomi kuma kotena mi krona me pe baby ada Kate na mato mi nso na me hwese me koda abon me ja ho be ka say na me so ntina otu e free S line ho ti me nja ho na me no kotena bo fold ye free bro no bi bebu ehyemu sa pacho new site wo no se na me kotena me nyem be 1 month minim ti me sorry me nyem fofo na me ntimi mpra ti no opera 3 days to 4 days o se boy ne from am catch say me sorry me mpra na me kodwo na me se wonya adwuma mi se ma sorry ntama an kodwo me de nya ska ba after ma me so eye kodwo ma me o de lenkon o so obi abeka kire ne se ma body o madwedwe no ficho ye twitwa body ntim na me twitwa body ndi kodwa ewo baby ho me pa try bebu ho no body edro be 20 na edwa ne fi metime twitwa body edro ndi egu apampa so kwa ejima na ya kasakasa ma me pam mo me obepam mi hwan onim se menyim na obepam na me pia bonti na me koi ti me pia na me to obi from the free kodwo na o ma me abeye we nyina 20 mi anka hwe anche na so ma me de me ndo again na sa na otie ana oba na obepam ma che na me ka se na fie de me nsi fie obi mti man ko fie obi na me da Kate otunto me nsua na me nya iska me ba 7 months na me ko hospital da on fa me ho ana me ba obo asesa me ba be mti ma wo awie me na na frema me so onje bibia ma ne nkan kwa me nuent na ma me ni dimi na na atem mo fefre adwuma beto ma me ni di obi atama mo fa kate kon de yo kase ne inkrasefo agim kase no kasa na enye o kase so so a obekase wa ye no mo kate kon na me ba me Kate me ton ma ade kasa
me to ma de okay ti ana boy no me nim ni pakọ ka chen se ma sa ba dwuma me to be hu me na obe pa me madam a cho no sa frem na pa me na chem say se me no be tin be ji so ma me ya wa me ni oni ana so ma me de me ndo gyo ma me na ma me asem ne mfa nya asem sa no no obi te na ni pakọ ni de afia ana ma me be ya sa ma ge ne koye ti me ma me nje ma me asem ti ho na me ho a wo se obeje oba ne de na kona me se akra no so nti wo de ni pia me so fa ne brantem utim beje ne 9 not na ba be 4 say emu ho no obeje me ba na so de ne kona so de na fa ka Akoma me ho santase menyim so amene se wonje o ma ne ba ne nje na nje china se o be fa me ba no na ko santase ma me ni hu akra no nani age akra no ana o ka che kokko se kokko me ka nche me root se edwuma na me ye ne edin so pese o je akra na me ho han me ana me ka che se na nipa o se o mpa me ba de si de na o de me ba ko kire no na o se ye ntwa bibia so na me se o me ntia akra ni so enti odi akwa ne bai be 4 day sa sem ne bai na me kind be 4 days ni no mba me ntimi ko madwo no mo se omonya program mi to ko na me yese na monya program ko na ko so frame se bia 4 days ni ko adwuma na me nsi ho no enti bibia je sem pe obi funa me de frɛ ana obai me ka chen so onhye me risk kosa me ni ko me sa den na ada na sema me kan bufo enti utimi di akwa no komo otimi emeje akwa ne biem ehwa no de atwa aso na ada na oje akwa no na me ka chen se de wakɔ adwuma ti me nya me din sila wo ba akra ne de me de medidi me ye adwuma wo ba 5 cities bi kwa fa sha akra ne nsem o ka kire me se oni ske bi o de be ma akra nti won fa akra ne ba me de o ka me se bi ebufo ne agro bi de bi o je na o de no ko anfa na ma bi me frɛ boy na ma ne bo me jama fo no frɛ me madam fo no kolo battery me de frɛ ma ne bo na jo 11 boy na anfa me ba mbrɛ me ana na pa me ko madwuma ho me ko ka tem se o de akra na ko ma ma me na me se ye nko me kwa me se ma mpa acho agro na me no ba ni di no fa ne bufo no de me ba bro nti me je me ba because akwano so wonje ne na nje ne chame me ba de onfa ne nya hwe na obeje me ba nsan ka mo pe ba na ka mo betu ne ba ni mo betu din mo mpani sama meto ebofrenteni kwan se me ba Kate am betu onso santas ne Kate a wo yi tens bi so akono ba nsa bebrebe ka ma me na ntimi nto se me nka se fasam na because me ton pe otam de hwem me ne me ba fo ni kura be hwe me ba ma me na nya bi so be nya ka se me hia me ba ne edi ko dofsi ye ko na ka se ko chebo ni ba no odwan no ma me ka se me ni o ma me lete se me fa ma me no na me ma me ni fenti ka se me de ko boy na adwuma ho na nka de ase wo ma me ti edu children's hospital ho na me hu ma me no ho na me say ma me ka che me na ma me insta me hu ma na me fa letter because me ni fie ma children's hospital na ni bom ton by ma me ne bo letter ni to fo ma me ka se ma me ade no ye na nye obo aban letter ni to fo so oni aban ni twa kan bia enya aban na kwanye me ne ba no na me twa so na ba ni twa me nam Kate na doves for letter ode ne nsa aban letter ma ode ne nsa bo aban letter ne to fom senya oni aban ni twa kan bia na ye twa na ka se ye ntwa so ono opikuku obejo ni ekoi Wana kan me na kan because obi afre na on phone say Maa Akos because wona aka so prikuku ko ba jo ye ma me ntimi nkasa ntina me am share me no me na ka se nja na opre ono a obafoma obajo ebia abase na abase isen on fa me ho oba bia na on me ku gigigi ntokwanti me enne ye ka case na mebusan de enti a oba bia na on me ku because me nyohwe na de bia ohu me na on me ku gigi minim de enti a nti wo de ba ya se de ba ya ma asem nyina ne se me ne ba kojo ni kun ofie me kwa minim so afro ma me fie fonya kan ase ni se wa afro ma me so ma me sa me nyoma ntungu nto ma ba na me se menyim ana me so mo se me konso dia me be fam na akra bia nda me si se mo be ma omo so mu ni sika bi omo de ma no mo twim na me se ne omo nje sika no mo mpan wo so mu ni sika ma me tuni na ibo me wo me de me ko police station ni nyina ma mfi si se de me hia ni sisi ane se o de me ko police station bai no apa ne to ase abomedua me ba wo ne ho ana me sa ne ba ba ma nya waka chem se nyi senya ne ba ne ba na nim so ne mama kwa kwatwa scan meje me ba ne o da ne medua ne akrome so anso nyim o hwa akrome ma wo me wu wi on hwe ne ma na me so mentina me baby eno na me hia free no ho me pa twa no so kan asemi se obeje me ba me di akrome me ka chan se menya be ma foforo eno di ono eno ni asem ono beka wo abo ama ne na wie mo no mo na ma ne na fe yemfa questions ni mo me pa twa pese me kan asem ba ko bi pa twa efio no obo mi do ka to so se me ne no ekon me akra no why ne bo wudu ya me pa twa ma me lenkwan ekoko ma me ka che mimi root lenkwan ka che mimi root se ma me lenkwan ka che mimi abawa root se me yesa ma adwen se me ne be pre ba ne ho a obe poison or the parazon be ma akra na no obe poison me ba me ka che ne se obe ka che me se akra ni ti na oyare na odi ewu Kwana kai ma me lenkwan otimi nchen he wojede mpa twan me didi o ka sa woni ne pre akra ne ho a o de parazon begu aduane mama if say ne ba be ma ba na ka che mpa twan na ka che ne se wontimi fa parazon po because nipa ba akon wo ka che me se ne ba be ma ba okay
no me pa try nti wo joba pa try me ba na wonyin se no so nya say me pa try 2 to 3 months o hwe me mama wo all right no ahwe ne mba na matena me baby na de mante sa wo se kwakurule ayi kwadwo enware mante on pe dare en pesi so se ho ne ya ka ho awie ntina ma yenwie nti wo de be ba ho kwadwo pacho ma memo aha ye na ma bakọ de boko ma na wo ba twitwiri wo se ba sai wo twitwi pa ma na wo ma me ma wo su adware pacho ai wa nyare ma yale o mpo de ba de bi kasi su adware abeyare ba de bi ntisa sa jo ene what's it there rutaka pacho ai ma ba tie wa no asem ma me de eso ka se bompa yansa ayo because bi me pa cha munyira mon kate mo ne wo production na bi ma se de ma yakopon wa de ya to ensa for say betre wa dwene be di asemi ma ye amen ya fatu ni kwatu be ni kreda amen wi aka so ne wa ye wadum ti amen what started by asofudie su kwana aka DJ no apa am ba te de bi na me nshira so am ya bompa ye akoma to ye yenko ma ba cho de boko wuta kasa bebre ba so ke de kra bia ni ye hu no kra ma ba se bia me be ni be kotoko wa ha ba me persundwe pa na me kasa ba ma ba no pe no kwasam ba marina ni se bi huru to slide na meti no no for the yechichi bebre wa ya no akasa gwen mama ye wo slide no g line n line yechichi bebre ti na me di agro fi bi mu ife ni yetu ba ko de ofri onfi na obaye ma me fi so ana ba ko so slide na be na meti okay mam de ife me nya ifi 13 years ko mentra ne chenda bona mo me family house ma pa me fi mam do not in baby enti ma ti hu root na me pay no na se na won fa na adwene ma me to ko no ni ma me ye ti bona ba ko ni di agro pa o pe wuye ti you know ti na oton aduane no yokono no ho na mo de da fu me be bo onyu mo no ti wonyu wie no say the birthday ti ye kwatan be bi kakra di birthday ni wie ti di birthday wie da asem hene ni ye na so pe so wote asese wona me dey e betina enti de mi wo wa nti before say ejuma so na article rent as ejuma no wa na article di de mo wa na mi nya akọ se no otondo ko no ni dokuru ane ba na ekoton dokuru sufulai enti na ese ye kwa dokuru ane ba ko hye obi wo na wa otondo ko no huru bosu nti ma fight si ye ne ntem nka just de bi yanto boase na ko ye ma me ne ba bibia ni a we je ne ba echi ti bi ne so yanto boase me ka wenti ne ko ye ti wono ento kwasem e wo ho ma mutu ti mo wala minya akọ na msu obuo fa yetuwa fine ena me so metia ti woni ji won ko ari abetra me nchen family house o bai ti na me nam sa na me kopi ba antuma efinu na ko ma me fi ni so na me sia nesta bi ese mo ba na wa yira no ko wo bo wi wo kuku ho na me se awana ayira na me kuku pa na wo pa na nimu pa enka so be she pa na wo de nim se wo de wotuni wuto de aton ye boni bia nti ye twa so me ma me no wote family house obufu a kasa na bete mapa mo se bebre o kasa na bete mapa mo nti ye ko mu se me no nya ntokwa o shi mi fom o piso gu mi dem o tu mi gate ti ma papa no bufu ye o twinso gu de dem e shi o tu gate e shi pacho make me akasa wo ka de mane nwie na no nya se wi afa de mo pa mo nkukuru studio hanso a ti manti o she fom ina man ka santi e mapa ho meti o film se na kodino bo ba na ko fa ba tu wonsu ya we se bi se pedo asa mapa wuye no e fe meti mu no na obi mam tazen se fanto yani ni e yu ko dwane kura no se o mu di wi kura na mu di hwe de katugu e bi wo di sada o mo fili so mo medwane di no mo de de o di abrene ti me ma dwen se me so nya de mama wo ye de wakoda ko anya to da bi kwa program e bia ne program mai e bi so oti eskani ye de didi ka je mapa na mapa frɛ ma me ka che ma me mam so we gym wo wachi etina mam de no opewa sempa ne ko pewa sem ti ma me blow silver mi ni da semba silver ba ko da semba ko se je nya mo bi kura na bi to ye ministry na se bi abanku ni bi ene nkuma bi etima ne ye di wo ye de mo family house no ka se ma me bi tie fi ma no onye busuani okay
e enough than ebo won so woni mo de a minimum ebo won so bo de etite no ye te hɔ a ase ebuso ne nyebusuafo tine ko bayi na wo nante na esese bebre mo so nante wo di atem ne o se ema wo nante bi wo so nante wo di atem timi ya metem mo wan ene we no wo mo ha nko mo nante kire me enti ɛhɔ na menua Mr. Father odi apana mapa de no ba to no kun wo de no mete mo anjo so ono ne kun wo de me de mo wo kun Mr. Father ba ene wo kun timi mete ni mo anjo dem ko pa mapa che wo say mesre na ye nuafo utu so de oyo ba minya nware bi na matimi nware no edi ebia ebebeto ka ne say abusua ni na me ka ne tutwae mai da so tifie wa ntimi na musa na minya nkra bi say am not to aduane say obepo mo fifie o na ns unye mabusua ni din tun be na wa so tu pamu gini fi mi ho na se kakan na se ampa ti one day na me ko bo nyumo pata sa man go down ma bi ho ma so no 4 years enti ya mi takobo nyumo man ada san man ko program bia ti me kwa na opie se unis kam se be ma bi ko for se the banner oba ho ti ti aduane ma wodi fufu de yo ti serve ti niska kra no the black na no be se obi mo ye dey am wadi iwe na etwa me car ni abefi ni hu ye be ye ti me kwa na guest na ma me no mo ye aduane no I was say mabusua no no mo sere na sa de na mate afa me ho a asa make mo sit ke to kwasem kwa ye dey e wo ho no wo mo ana ja mi twa so me comment wo mu wa na nte se bi se me be fienti be du fienti mo na ma me gina me kwa no odi matem na nka che ma me ne say we do use ma wo no o so e man bi ye dey e wo ho wo use se we ya sha woni we boy adwama me se na ka wo ba mbo adwama ya nka o so ko de kwansi na awo ba ako ti ma me ma nya problems e ma ye to kwasem e ma wonu abe ma kwa e ba se ko e ba me de mo tutu twitwa me gate ni se me bre ti ono ni nua ba ma root nua ba ma bi ma me na me ka so no o bai senka be ye to kwase e ma kwa ma wo na mo banton so bai e be gina wachi ma me ye gina wachi ko to kwa na mi ni ho ti de se na se mi free nti mi free ko e family issue ti wo ko obantima na me de me ko santas ma me ho ti santas nyine ko ma me ho ti da na fo be frame me a e ko jo na we ibe hu root na utu so hwehwew na ade so kofi mi kofi ti kase ye mu mi sia wo na so ade na wo ko ye na wo so ko ye na mo nkasa no na nkasa because that time na me na ma me wo ko me ma me so that time na say me hye ne ntia nkasa na so nkuta phone ti wo jo hu madam for so wo ti koju nka wo nti kuku nka sa na obisa okọ na onyem that no onye no nya nyin se kura no fa se na me ken no onyin se kura ti de mi shia na say no so o we mi ma chi da hu papa ye sa na se pedo satane so mi se de enwu yi me ko achi bi sa ma atare ben national no se back to bi bana I say obi a wada abontama de achi me me ko bibiri sa o ba enti mi na bi so no so ko da private school mo na ke bi so to mo na tell me sketch but ni na 700,000 you must je for bi to bi ni ko to ntade de fa boy de e she na me tibofu me ma me pede mo bofu de ama me me ko to me forward wako to ma bi we friend last hour o to aduane we slide ana me cousin ti buy na one day na so last hour me for to ene de na kwampa me forward ko bo food bebu ho no no ko tenase ya to wa fa ho ni shiba bode de jojo bode ye de e wo ho enti na ko tena na mo boys bi wo wa na me yomu good na wunya mai ko program we bi tu na tano ma ya mo tim ni ho am tim hwe e ho ma me e prapra we de ma me wo ba ye no o mpla na me pla na boys ni di yawo sana ko ju na no ba na ti do na opla na msu fine eja wa ya me de me ye ma de ti da mi ni wo me ko na body se me bri bae body ase me bri bae se tama ompra no no onyem ana no onyanyem ye o se no onyem na menyem 2 months no onyem ye se wo me ka se na menyem enti open no onyem na menyem enti kasa ekumwa ni se body se bri bae na me se ye was not light ni ho na me se ye you try body die wutu su yo ba ko ba nke bi ko diskan je wutu so ko ti wutu ya da bibi nti se de na meye ti ma mi din ko mo se na ko program so e bi wo ko Friday se Monday na ba fi ko ba ko da wona de ade se wo ba fi Monday ti mi su wutu ho ti mi ko program na ma mi se
ɔfrɛ me so ma me ne fie me ye program no ma me so mate sɛ we program no ne sɛ me si ba antema sɛ ma ba bebu kan me fa santasm si the master me du ya nko ade fa me kofi me sa nko ba antema saba asafa ka bebi ti saka no ma me so na nkwa so a ɔba wutu ho abɛhwɛ sɛ wo titi efa okay enti ma mba wo loke prono no obo wutu din na te sɛ wo maame ne root na ɔmo ntam yɔ na ɛyɛ bibia ni hɔ na bibia ni hɔ pastor maame nkasa kakra maame ne bɛbɔ opun no so na ɔtikem nam ne na wɔ dɛm hɔ maame no ne me nyɛ fine ɛwɔ no for da ne to bɛbɔ opun no se maame metene na me hu sɛ ma na ɛbɔ opun timi nko because me ɔbɛbia na ɔne me ko na me fa ekyire ho anam ka sɛ ɔbɛbi to ɔka sɛ ɔtikem ɛna na maame bɔ opun mo bɔ nam ne na wɔ dɛm na hwan na ɛbɛbie pon ma ma yɛntie ma na no sɛ yɛhu ma bia no ɔka fa yɛnkɔ tuma na mo de na maame bɔ opun sɛ na me ka na enti wo ankɔ ba ntema wo si bebu straight ɛna wo kɔ man kɔ no unse de mo program na se enti kɔ no ba bɛhwɛ root dada to ba ko no obo wodi man bɔ me din ko mo ma me unse me ne fie tem bi asa root ko na say me bless na me to na ma na me dade a ya me mpe ha me ko weki pia wonda enti me to me da na ma me bo nti root ko ko nipa o je gate n'achi wo se yan na ko program ma miska kra na na mo bi ti achi a say bo ni ska me na money ska ya enso me da bi no still free be na asem hia miska yeso ye dey miska ba ko bi se me money be be dey beka ko ti sana wa anko ko bi na me ma ma bu funa ko do hye ho abo pumi sam sama mini ho isi na meba fa che me because ma kwa ma bre hwe mani kwa wose ka meda ma me te mase te ma ko do ba kana wonyim wen hu that time no enti ma me frɛ root ne eti if you na dua bi so ma go bi si ho ma ko do wen ade na utu hye de ma me frɛ root se ne ba yi betra no pe ne utu fi me ma me to me din ko mosa na ma me si use ma ba no frɛ me dia na me say ko ti asa ma me wutu pi bae no na say ebufu kaka ba enti wutu twi fa ma me so o ma me na pam me anasa na me twi fa ma me so e na okoye ti wutu fa ta na okoye obi so asem o say no ma me ana pam me say ma me hu o dem obi ma na fa me nyoma me pa so ma me na pam me say obebo fiti me sam nyoma nko enyam na me de me pe say ma me ne eso okwa so na so be ka no kra say me na me sam no ma na so na pam me obeka say na wan kan ma so na wo kan baby o kan e honya right into make sure right na so okay ma ne bo ne tofa me che say won ma me mrem kakra say bia menim adekurenti a wo ma me ba ya root say onkonko bie no ye ma wo ko bie no but enka obehye dem ho a ompie o ma me endidi na tem wanka bibia ankyere no enti esi dan na preko pe wasesa ne niema na odi frifie okọ wa bro obi enti ne nka root wo so me won so a bus street when it wa it me bem so bi on so na wa ye de obe nyina awie owie no ho ma ba so what ma say as a ba opeso ye me pa so oboa me bo so root wo sesa ne niema akoi ono kra no okokoda school bi mu yanka boys bi kra pe na wrepu no na ukohia no abobo an sa de ne ba bebu enti sa bre no a obi ampam no na ne bu ofu honhom aba no asesa ne niema wokro no wokọ hene fa ma se be kese ba enti okoye no ma me so koye obe osa be fre nwumre me pa cho obo ma me fie me na me fre ma na me si me ba o ma obe fie me se woot de wo ye die mo wa ma me ye ma me o so yo ba me na woti se bi se se kase bi ma me chi ma kase bi so jan wo chi fo bo ma me yin se no nyim ti ma me ye koso ya ne ko lockdown ti call lockdown mu no ye wo ho enti ye bi lockdown to say na me kana na me so abi ba wa kana me so nyim bi wa kana me so me ko ye okay enti na say me ko no na say ne schedule ni me ho na say me ko me so ko to pan me so me sister wo friend Sharon bread okay o to pan no okay ana me ma o se ko bo ase sa na ka say ye mu no o say na onyim wo ye ka o ma mo nyim card a free that time Bantam insurance na say when you makoya for card that okay. to the free say me ma to scan out to so that time no okay o say o to susu the week so I was a man who do be pa be 8 week so na we age say na ojo because mu fu ye me man phone yam phone say okay o to phone the editor susu okay man kasa
na me ye adwuma ati na me adwuma ti na ti ko she panu mu no wo kwa akra no de me yankwa me to pan no e wo Sharon bread no wo kumase a e no no so akwate na hene no so wo Katie a sa bread na montema tete root free bebu ho wo separate free bebu ho okay so me ye se onko fi okay wonye monko fi na ife kwa de obenya aduro ni ade ana ono jata wanko na ko tena railways okay e ho no ti de me ma ba ko si de bi to de me se dwene no mi hu gutu ye o konso de nyinsen na kwatira railways so eto nsu enti o ko no anya boso mesen o fa ni se makosi pa tumi tumi aka bibi kakra ho me pa cho ntokwa ne ba sa na o ma me pa me fi no menene foka na me be kroma ya ba pa mo bia kwa kodi nipa ye miss osi woji na me na me to so kokroma ka che me se me ko mehu ni bie mu a ampa so me ko mehu ni bie mu na me di from de ko wo susu na akasa me to no oboa ni sike bie no ha me di susu ma ya no ho de me ba ko so nkase we no so ma no nkasa ma je ko ni se na ye na wo ye be menti bobo ne pe we di sinu ya sam ne bi wo mpa wo ma me mamu eti mi di sinu ya na ma jam ko bebi kakra eti nkoto pa no no me se ni we 1.3 okay eko ye no ona di mataka che me se 1.3 no se no local hospital se na beka so na me kwa miska na mam community you miska na asende mo no okay eti na ko be na mfa course bi am se ni kure ni na utu fe no obi fe no me mfa kwa me pressure bi eti ko we ni na se ona na me kasai se eso ohu me na utu abaka nse bi na ye dey a kire no se me good pa na me mra tata me ko no so no why na frɛ root na na frɛ okay se we to akasi bi bra kire se ko wan shem ko ba ta kura na ke de to ni bi de kinke ekubia ko ntia se na de ade okay no na me ko no ona wo ana one ba ko fe ne Ebenezer okay no for ko fe Ebenezer ana me madam ko ko e enti ko na ko sport bi wo aka from motown ebualu fi motown na ko bonyu mo ho ti me madam fo ko e ana esi wo ne ba ho ne bi no be di nkomo that's like ekasika ina botu na fa na ka 700,000 okay 7,000 more 10,000 se wutu mbebe ye adwuma se ni adwuma bi agirigiri saa ti 10,000 for 20 more onana na 50 cedis na bia no ope bi ato a umu se onana na ni sika na ma wana mkoe saa me koe no me se ke bia ka me se ba ka me si abehwe ba me ba na ye man pressure o ba antema se bia ye wa adwuma saa me ba na mo ye aduane ti bi na metwam ye dey e ba antema street na dem better house buy enti me ye adwuma na me nya akọ sese me kwa aka enti me kwa aka ne fuda ko mo mpija wo ntia machine wo okay so me ba ne me so a puwa ye kwa aka sabre we nyina na Ruth nyem ana no awo no nya wo okay enti nkodu aka bontin so no na ese na me so ye adwuma bo so me so no o mam 3 million okay se bo so bia so nkodu aka no so no bo so bia na wo tusika bo so me bia so wa mo wo kwa akra no na busumi bia na send ne saying 15 okay go ko enso 20 cedis 30 cedis 40 cedis na namdi aba enti ma enti ma enti we meswa baba na o de man we besi da wa hunu meswa ni mo ba to de man na wo be hu menyi me kwa ne wan si kwa ma bosi ma mpa cho ma menka be bi ka ye beba ma na no nsi enti akra no enti different cancer wo akra no enti o we na won kran wo akra ti mu akra ne da okay enti akra na wo no ana wo de ko pictures se ne da de na so kwa ti menchen na wo na ti na se me to akra ne din ti se me na kwa to papa ala wo 2 years dey bi wo fa ba kwa fe na yi e kan say Frederick ona uko wo your hospital a otwatwa base ni ma nti de ne bia ma na nam so ye ne mfa ne maba beda na se ensem no ebi ho a na yetimi di hye ba bi ma ye ha ebreko enti enti na me di akwa to wo fa no mo aka e madwum okay e de na fight see ye wutu na ona kontokwa na me no wo bi wutu no wana kokontokwa ona na ekun wo ofie omutim ono ane na na ohwe no no nti studio ye ekun ni wo me na betina fa se me ne nkun o mo kun ye no ana e ba se mi yidi mfi akra ne so yidi Frederick ni mfi akra ne so adan let me say adan yes the first time kun ye
mini wo bi e ma wotu go di su say o say ma ko amponya so o mfu aboa say wo bi we fa amponya say e wona o sama de e wo okay o ko ho na wontina wo bi okay na say se di no nso munya to boase di ne e be se be de e be se di okay e ka sinye mu na de o ko amponya say wo nya na mi se to free na na nchen esan according to what entokwa ni e ko amponya say ne skaba okay enti oma onabi number somebody for ba ko so se ni ska kwa no se ska ne kra aba na na kra no ni sa aba to on kwa de na enti ko se phone no o ska ne ma na ko yiti titi wa ne mo so ma kan yi majuma wa kra ana o ye frame say o be se o ye emo ni anwa wo amponya ase wo ti bro so mi say just no 1.5 so fan kwa ye mo ni anwa e ko fan to no enti e se na o ka che mi say o pe so yes sa adwuma no na ma 2 million o ko do 2 million me say 2 million kwa na doso on the kasa doso me kasa doso na kwase de o so ye adwuma 2 million de eyi okay nti woman is kanti yemra yanim kakra okay enti me man is kano me ba ahaya akoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no ai eno ana yaso eguso awutie no Ruth and afei Lincoln kwadwo Lincoln kwadwo koko ni o maame Lincoln na se wo na Lincoln ni yodia enye kwadwo Lincoln na koko Lincoln and ye Lincoln na enti Lincoln enti onye TV twan wo ho abasesi a wonwie o twan wo ho abasesi a wo besan aba beto so e de ma ye koko yamobo because ensam ne doso na yemra wo say woman is kaya yo yemra mehwe ba bia o se waje akoda no e de ma wo maami a wo hu no tu wo sori a wo nware e wo se ye clear ho wo ntwitwiri wo se o boxer shorts aya na yesa chindo ze wood man kra friend chindo etumi chenchene enti wonu tuwei o boxer shorts aduonu nso 27 and what waguo because nenye ye beba ho nyina o maame nso sofo maame a wo topia water to be kwasoro to be ba from di bi gu ho etina mu pa ne to ase ono nso de wo ho enti ye na ye nwurawura mu ntenta kasa na yetente ye nko eti mami eti say 2 million 2 million ma beda yentem ena mesumeje me ba because me no nya pam bia mesumeje me ba so se bansini wuasini a difun kansa me so me ko difun kansa makode bansini egu masini asima ka kire me no wo se me nhie honhum me so nya me na menim me kan no kire on o ma me wambo me dua so o se se me ma o se me ma o se ma me kasa ya se no kan wo se o kasa me se o so ko se me ma me e be so de o ma me ye be fo so be bo me dua nkume o ba be kume so ba be kume so ba be kume oba me papa me mo fa mo be frɛ me papa no so oba na ma oda abonten me sabesi for meje me ba na oda ni dua na akra no so o hye na mama wo me nkan obo me dua wo fie o efie me ntimi dance but ma me ntimi nkan chese o tia o mo dua obo me dua so oda ni me dua meje me oda ni dua ne ne ya me obo me dua ne 1 week e bia me wa ne benyame o mo so nyima obi obo me dua na obi be ka chem so preach kwa wo ko okay koko to aso na fa be ni ye bredi etina me wa kan no me phone right say me use skin TV phone na e free route ti send 2 million no wa na wo to dia kwa na ba papa patron ultimate enti me nana o kan wo bi mi so mi nti na wo ha wonti so se me ni abusua wo se me ni abusua abutiremu eba wonje ge wonti eba wonje no eba woni wo hye no ntimi meje mimi no aka meje me ba ne me se na meje me ba ne o be da ni dua ne so ne wo hye oban ya de ko ye oban me na me eba etu ma mi wo bi ka koko ye na fa wo de ne bra ne enti wo ma meje me ba na o da ni dua ne so ne yanko me se 2 million no ana o di bi ba akra so ba akra sa na wo ko papa wo mi so ko papa wo ana o da kwene fa mo ba mo na atena o in 5 months ana o ba mo wa akra e ma fat ko se esi papa ka tell me didn't na ma jo atena akra so da na we to ba ko ni so wo ba mi nche eto ba ho wa akra o be si mi was na ko na akra na nya sen 5 months okay
no da ba akra to edade no na do papa opa catch me say aduna ke se nja okona bla plan aduna no say adiasa enko dancha de chie mi ja Akoma okọ ekọ akra plan okọ wo dia okọ ni week be ese mi ko so wakodu papa wan pa because they phone so ana okoduru be call e kan say plan mo bi be ko kodu enre 10 o'clock yedi ko mo o papa o papa catch me say me hia ni ba ono ne papa mo plan me no wantina me pa cho me frame na papa no na kasim bi so me hia ni ba one plan me no wantina okay after me hu abontin because e bo se 2 million hey papa ye also opeko boni me bono so ma wonu so na se me ye papa na catch wa na say root na be catch so papa catch root ti wo me patch na me want me dance because on 200 na me to papa ke 200 million papa se kwase abu sika 200 million na me nti ho because fa ne ba no wa bonten ya ha ana papa so ekroboni akọrọ nsem ya ma no me ma kwa mamre eso 10 million ututuo nke wo se root papa me ne kan ban sen ke bi anka ebe kan ke bi ka ne ensa be dey okay abe hu abusen kwa me na ye dey awu awie okay ka mo jimi ana kan say kan say na opan bu fu ye ne onana mu ye gidi ye fa wona me ye me hwe ba bi o ka cha wo say boy no wo boy like the boys who eti me be kuma say eti me be kuma say ala butu akra me mi menya bema na bema ni so mami ka say root eti wanya ka wasam na wie eti me fi akra be kuma say me du kuma say no na wutu wo akra ala menya akọ say semanse no wiska ubewu wonya kwe na ubewu enti ukazo nya kwe ubewu no ala me say fine ma na mesi no wiska ti me boss na e ma o Mr. Cities e sende o oba 140 kwa me frakra ma o ugye ne bai ugye onyoma nyina wa akra enti obai no osese obai ko me wu me obetena came basket no to nsu that day na me program ti oba me hu no ade ti na kwahwe akira kwan okay basket like ti na uko say onyoma me to nsu osna man front door so me ko ne no na ode ma wi akotokwa me ko no wi akonu to no wi akusi die nti no ode akra ne bre akwa ode bre me say wenya boy wetin me ntina biem ti me dem ba no nko ne baby wenya boy ai won't me ne wontina biem ala oja ko be see race course we ko baby bang na we race course inside no we ko ne see wo 3 weeks ala ma no to nsuo ba ko frame me say akwa ne nka ruto ho what the akwa ne be see race course 3 weeks menti ase say o de blame na okoye no 3 weeks na my phone no to nsuo no e wo say akwa ne nka ruto ho okay e to bu say what say o to o say what say me say on frame say me bo akwa ne we obi anfa ho mama na ni for bible ni ndi kojo no so beti na kemaka se ni share ni se na se nda kwani serious course na anka sama ni ndi so no na be because so mani o push okay ni pa na to asi bo de means ni the band sama because police station upon them na na ka sama so no ka sa o no me busa ko bi ka sama mi ni dua bo bia me pa cho se me dia plan ben me pa cho se me ba ne man me o ka sama ka se na wo race course and what they say what they mama eti brena so ai wo brena me de ma so de be kire wu nsem na so abro so kura eti me say na oye adwuma wo race course and what dia kra ne be si ho ma wa na odi akra ne be si ho ja ne ho me se ja kra no o se onya boy enti meje me ba no nko me sia no odi si no okoy woni si race course ma boy ni bo me akwa ni share ni nsem e to dey so boy now so ba na on fiscal sha akwa ma ne fa akwa ne ba na on so ka chem o ma me pa akwa nda do no dey akwa ko mo ma na me ka se nra na wo se na odi akra ne ma no na wakoto ono ya obeje dakro wo ba ye no no odi akra na kwamo ma me pa so obeje miskasem na me kan ni so obeje akra odi akra ko mo ma na fa akra na mba biem man fa akra nsi fom ana o se se me ne be ma na me ka che ni se me ne be ma na kwa kwot na obo aka me ne be ma na kwot na hwana me ne ti dem sisi a me ne nyim so se me akra ne man se me ne be na kwa kwot na mu musa na me bro wodi akra ne be si according to wodi akra ne be si race course e ho no ehwehwema so kakra because o se be hia no na ji akra no se me ba no
ono me ba say me sia no me sia no ni si wo e fa kwa no me boss we ni aduma ya dance e ana omo aduma nyina yi be fro mu nyina mu ma dance e me ti ni ko 3 weeks na make no ma me le flare me say akon ka wurutu ho no so that blame me okay le wo ma me wo ti phone so na phone ka te no ma me ka che me say wurutu o jimi pa akano umu akwani bi nipa be na kai bonipa na okan boni din akonu na wuti ni ba so say o je ni ba no ka sanso e den si bonipa kro ni din me dey to ja akwani wo response na ko fa 5 days time pa wa nti wo ja akwani wo response na ko fa no me dey akwani hye nsem so bon face kan kan akwani ho san od number me hwan so ma me pa akwani da don dia akwani ko 4 days time ya ba dog su dey 3 weeks enra me dey ti ameka say enra wo sai ka say ubehia no obehia wo no na wo kwaya adwuma enti no sa wo koton suo no asensuo sade yo na wo dia kra na ma enti wo kra no wo kwa wo na ma ni sika ya wodi bedidi enti da ko wo kwa ba ye no na akra ni ni ho ubisa na ford na komo ma me pa so beji me enye me na sa wo ka se wo jan ni man wo response me njana me de ni hye nsem so adwuma 4 days no ba me chen me de ni hye nsem say 4 days no meji akwani se wa koye adwuma ba fiska sha akwani nsema san no aba me kan asema ka chem so ni ske bi o de be sha akwani nsema san no ni se bi o ke kasa o de ma de because they be obeji no de ni ba no da akwani komo ma me so ma me ka se me fa o so ma me be ka chem so ma me se me fa akwani ma no na me ho ha na me se me fa akwani e ba o mpe de ye metu ndi de me fa akwani ma no timi kan so dia akwan ko mama timi ba bo ase na bobo mama me be 5 days time ba dove suchi 3 weeks no si ni pa kwan ka chen se me me abeja akwan me se me meji mi pa on bon pa ko ni din on bon pa ko ni pa ko ni me no ana ye fa ko na mani because wa kwa konya boy ya boy won to me no wo ba ntina ba mama me se no nyi ma no sem de akwan mama nkasa se me dia akwan ma no mpasho no na me ne kasa sa menim so no a enye menim sa nya menim so no a ba no ya me busani say hwana mene te dem sisi me dey akwa me di se na sa tonight me ne be me no kwotena dem akwa nka me se be di we chia dey dey so sa be me chia akwa be pa ma cho pam na mu acham sam no tam sam no asam no aka no tie me ba asam no me ma ye be ka sa na akwa asam no aka wo say ma we say also man ma we say me tie ase there be more time say ma questions o say akwa me o say me dey serious me dey say na ma say ni dey okay do you me pa me kasa o dey ko dey blame me no hey tobo what's na oba ya won kasai makasa bad no ba say kasa na e che me dey yanko so ba be kan ko dey be mo na aya ka the point be ja ma wuti ya dey be ya adwuma dey blame me no ona na frame me e ka che me say line of phone so me na wa he yo betimi omo na frame ka che me say wuti football ni chew na say black back me ti me yin na say give it to no filia lewo ni phone so ana ma me na ntadi dem a o ka say me kan say you know o da na say no ano on so ma dance ni ana ma da ko fe ni kama na dance ni say o mo na jijira mu say me dance ni say mo tu me fi o ma me pa no matna wa bra mi bo wa bra wa be jaya koda ma say wa ni the boy ya kwata na ma say asema ma obeje fi o no that na utuba na de na you 250 anyo na be che me say me nyini ana se ma nyini that na utuba fi you 250 ona frame me e be fo fi ne boy ni tu no there be not bantima hey that no oba fi o no was it to me free you ma ti na oba ye no nkrofo na no tie nkrofo na no mo pa chaw sister wo do one pari say ko ba bi obi abeka che so mu ade man pa so asem no kan ukraine e dey asem no kan ukraine na wo de menyini wonu ne de ne ukraine but wo de ukraine wom me pa cho de nta make me say wo de ne de menyini di mi bi sa no say Ophelia me ba omo ka cho say fa root boy na cha no na je no root boy no bi sa no so one ne boy na jai ya na de ma me sa ni sa ma what is obaye no that obedu fi o no na Ophelia wo ma me le wo what na ase omo no kasai but the entire na akono hu ni na me che utu ni say wuta ngo so o ne metina wo o ya den wutu bo ba yi na no oba say se wuta akono wo ha kasa gu fidie ni ma akono wo bi a ha ye ti ya do ofoko no de adwane because na oye kwa ona ne fe na ona fe na se na mo de mu ona ne kasa o say meba to say won't win kasa mame me kasa meba wo kasa ne ma me kasa won't win kasa and just you good mame kwan be so na akra ne be fa so di wo ho wo kire ye
Obapa enyi na mani abre pa ntitiri wo mu na kasa gu afidie ni mama ya ama me kwa se me kasa wa bibie so chiatie fu mu o ma je so dada ti yenko na kura ni se sasem kasa bi di fiti ase a ha mo ni ti e be ya aha ntu de me di be wrewrem ntu de yenko enti denti akola ni be di me wa kire se mi wo ho ana me nya akọ se wa be ja akola no wo adwumem na adwumem henefa race course me da se na che se abesi so se wa be ja akra ni wo adwumem ho na me se menye no e because one we try ye no me kan so munte no one fi me so ma kwa wo dia be de me ni wa asem ka metimi ka se o ma wo nti wonya no ana wonye se me de me ni wa se bia ka bi na lockdown wo mu na ho kire wo because papa na me to no kwa adwuma me so me kwa ba bia ni ka se mo wote ti mo wa na afra fu na afra me se wa wo usie de nya me se wa wo dia so wo ba na msi yo mate ma carry ati ko eti e wo ma na me fra me bai asa wo to so awo me person hunu wo mama ni bi bi me anya me de wo wo dia sha kwa hwe no na se ma me dia kwa na to me papa on when the so dia kwa to papa kwajo okay o de to papa dia meba eni akola no hwe no meba kwajo se kwajo kokko se wo dia kwa no to papa mamele nko na ekasa no na eba besi so uye sofo mame oh there be as ofare me fare me ya so so ye ni tese ni bodua enti uye sofo mame uye sofo mame sofo mame apa ne to ase e wo nsuom sofo mame apa ne to ase sofo mame apa ne to ase opa to ase ada so na o ma me fi etimu no is ba ye twa ye homra da bi meba ada so fi o adansi ofi obi anya adansi ofi una wa adansi ni obi a wa adansi ofi o wo de wa no katikati de na se no na akasasa na menim ma de mo kan ni no menim so no ye katikati sa enti ye mame ye sofo mame ye behwe sofo mame a odi nsuo gu surugu fam na watena opa ne to ase e wo fam is bo adansi yi mame na ye twa ye homra me baba ko tu kwan ko ayi Dubai na ko loko ho ma ahokyere bai pa dakoro ye wo hwa na mehu se letre kwaku ayi nkrofo ayi mama seyi sede wo mo aboa ma akwada no ye modi ne kwa yare sa wono nso enya hoto kakra no me ye se me ne me yire ye niska kwada no nso no wose ba bia wote no ye tuna firi ho enti no we tunu awon nso ni mo bia wo Dubai ho enti na ma me yam hihie me pa na me ye se me ne me yire nye 5 cities ni anye tan ne me pe 1 city ka ho ne koye mobile money de sande ye empire ye boy si nyankopon kire ni tumi ma me ba ni nya ba bi entina se de be ya wo mo mpam ni nsi abontin ampa dana nwumre no abe no nso ene me ba ne frɛ se maami bi aba fa no afirifie wo awo no nso wonim ni ba bi e wo obefa ne ni kunu ade na kotena ni fie nyame ya adom me ba ne kura wo be ka mensa wo Ghana ha nti me da nyame ase passe letre kwa kunu wo lock papa nti ye bomba ye man se nyankopon hyiran amen mido na den na wote ho a waye stiff sa no ono kwano no jama wa bre Akos sene mensa ne menamu twetwe enfa entoa moso na eye live ewa Adepa Information Center Kotwia Fentia won mabiem Big Love Radio ewa Spain Otaibwa Radio Modern Ghana ewa USA OPD Radio GH ano ewa UK Free FM 97.5 wamo ewa Techiman manager dache hene na yachiachia papa ena Asopa Online Radio Asafo Pokuska Palace France ehonso omo abwa demu a obia etie bi onua TV ena afen so Rabi 1 TV so obetumi enya dwumadie yi bi ahwe ne live enra se obeka yi a ababa wa Ruth dwamena abaha na wade yi kwadwo koko eno maame lemkon maame lemkon wamo aba na yene kwadwo koko di nkomo no wose no wobeba ampa waba wa maame lenkon wa ha amagani amagashia yehunu amagahoho Ruth nemo ha wiai pacho ready e bokonso nya bokosa enye bokosa enra wudi wasambai
Your friend Kojo Koko, and your mamma Lenkom. And then, one woman nyina te won chen with studio ha. Enti asamra no wo de ba ye no. Eno aye ma akwan ma ho ka won sem nyina. Enti wo be bo ne tofa. Ya obi beti ase tofa na yento sempa. Emma mamma Lenkom ne ba. Yankwa. Me pa chondra me ba me kan bebre. Yankwa. Me pa cho mo frɛ eye Kojo Koko. E friend no. Wo wasam a wo de ba ye no. Wunnim Kojo Koko ye ne anim no. Ti kan de o de ba ye no. Pacho dem de ba nya se me ba kuma sem ba bedi pa. Anam konye adwuma bi o S line kra dokono. Na Kojo Koko na opɛ me by one kan si manim. Sister bi ti fi on sister ni e free. Ona ka chere sister ni de 2 manim. Sina me yare na adwuma no nso o ka chere sister na me yare be 2 weeks a me nkɔ adwuma da. Alo be hu sister ni so sister no o ka chere sister ni so opɛ me no. Na sister ni de 2 manim no say okra wo yare. Madam ni say me nkɔ fie me ho to me anama ba. Enti wo be so nyoma kɔ fie den ka ene penesuna ne boy na insan se na be nya baby duty ato a ho to akɔ na se dɔkɔ na adwuma no onye bi ma wo be nya adwuma foforo. Na me say yo mat na me boy no kɔ tena. Ti me na me ho kra ntom na me nya wo akɔpɛ kwankwan adwuma bi ma me ameye. Kwankwan da size be 15 years so e di fresh slide kɔ sofly. Me ana me so wo nya adwuma bi e ma me 15 cedis a day. Mama o 10 cedis because be ma means me more 5 cedis in to hwe na me amount. Me kɔ adwuma ne ba no me baby o say makɔ be ma ho. Kwankwan na makɔ so na ma bre no na me ku makɔ be ma ho sa no na me ku e maybe do na me ku ma me late ma me ka say ma me mba kwankwan no hu bi mti ma mba. Na me call frɛ o say kwa. Yanko okay na dia she. Pacho e chamfo. Cho baby wo ho. Na me konye adwuma ho. The same thing oba na oba o se wondidi mama ni say na my madam ne hu. Ana o tumi fu say ba ya wesi so. We adwuma be bo scan na all the scan ma be ma. Enti ho nso saa na o yes oba ko biase na me madam ni bo from just na me beton nsuo. Na me beton me nsuo. Me ni ton nsuo na yefunu bae. Still na ne eti no for na ne ntuye. Si me bre mo sa ma me bi ti fie ono aduane ton na me say enye be ma ne so e ba ne me. Be ma even say we DJ kwa na say we betimi akokroma ko deep kakra bae wo de on ko hyedem na oba nti me ne be ma ne nja nti na me ne nja nti na ho tan e hye omu. So mu ho bia na mo chicho mu so mu mi bia ma mpene so nti na mo ye mo style. Se maybe ma me ne akra ne ye mi bi na me be odwem be e be ka kire we nya nto boase. Oba na ma me ne be ku gidi. Ana mo pam me obi anka meet me. E bia wo ton suo no. Me pa cho me bia me ton. Ko ye choban. Choban de ma be fie. Choban mi jai be fie se de e kono na obedwo Android phone with valid ID. Nikki Nana, what do you say? Can't you say? You go drive today. Hey, you want to? Papa. Oh, I come know. We better be able. I'm not Satoroga. What is the Coco. I'm happy for so we. I'm not a man. Coco. What's the way? Cool. O tumi di moko. Ah, mo se won na se e so wan ya ka won ya ba. We ti ye ni ati wa ya ti that one. Ai ti that there. Sister ki aka roma. Ti da mo fra ko mendo. Ai ya, ya pharmacy bi wa ko to ti da man na e tue bi man sisi ya. Eh ya fa. Eh, mi na ra na no. Enu anu aso eguso awute ne yakone ye ne maamele nkon e na edi nkomo maamele nkon me yanto aso ho na ofra me say obeto akọ na twe na adwumem what na frɛ wo me bay okay no ne me bay obai ba kom ko hia na ofu oba onu kwa na ko hia na kwa so be oba na me bu ofu papa okay so aso den tu ofu wantie
papa bi ko be ma mi ko amenete eno so kan sa kire no se ma ne ntina se o papa wi na mu sha ma bere ba antuma kwantin so yanko ma me frɛ nyina na ba na to ko radio school o kwa na buhwe ni ato afa o de for radio school no kran to na ye mra main issue no so why no gwa be ko dwa to se e ba no da no kuto jogo fom kwan ko jo o da mo pa che o ne papa da o ba tai ya ko na si ma ya kasa mami kasa meje no eti me jini na kwa na awoche no na nya me fa fu fra ona na obo ase okay na me say root akota akora tun race course mba ne ho kora na be di me say nya san ko mu sa akora no ho me na me kai wo de obi abi ko no tum if you am timi na be fresa me mfuma se mu nsi me na ko na me say root akota akora na tun ba fra bu sha fra ka kire o mu bro mu de se fra bu sha fo no ni fi oba antuma ke be free ye di ya to you okay kasa go fidie ni mami wa de akora ne ba in fact no mo nyina se akora ne be wu obi ba nam se anya meti asa na akora ne nya sai sabre no 9 months okay na me nwansuo na egu akora na me shedro ne wo no na me bi dware no so na me ba ko ne bi dware mi oni nyina adro te de kakara sa akora no ye nya me kakara na akora bi aso no na mo na me fun bele na me fa no ona na wole nko wole nko akora na waji na free me nsem no me ka kire o te idi ya me na me sama me pro asema me kokume na me ti ho na da akora ne bra mi o ko na kokume na wane so ne ka kire na mo se o ti ka kire ne kasa ma me baba ya no FJ ko no se ma me ene bra na be chime na me ma me ya fa akora ma fa ma na chime baby o dia akora ne ko si ye no mo nko anko pe no eti na me be kuro ti me do papa so no na obiti pragia kem ya mame ka jeta mame fo do so ti manfi me wan se wa fi o se fi pragia ni mu no ade mama me na mo ji o wo mu se bra na so na wo ji di asa mo ni kokoro na wa se na me ji de pa da o me ma sek me so ka se krata ekura na ma o wọ́n sọ ní ẹ̀yìn abẹ́rẹ́ sọ́mu ẹ̀ní nkọ́tọ̀ náà kúrò àná wọ̀lú wọ̀lú. nti wọn fa ban krataa bi ama wa bọtọ fam. kámi sí kwami sáfù dàdé mpàpẹ́ wúyà mi kúrú kọ́ mi kúrú kọ́ kọ́fàmọ́kì kọ́fàmọ́kì dáyà wọ́dà dín kọ́ kọ́fàmọ́kì wà mí wọ́n wà. aban lẹ́tà ọ̀bọ̀ tó fam. bọ̀ lẹ́tà ni tó fam. Trash. And I'm a big back room and see back to the dream. Sister, be at the front of post. Now, man, let me know. Now, for the crime, we stand here. But that plan Bremen, and that plan Bremen. Unless we be a status in the air, I can't be said, memory. Telephone ship. And no way. Now, what did the man was asking? I saw what young Bema. Bema is what I want now. War banner. No crabber into a wale. I'm so fine case. And ya mate into Uncle Noya, Uncle Wale. Now, my friend Bow catch you and say, me per se one any better or wale. Crabber you one into Uncle Wale. Now, planet now. Big Yamin and Chap Raho Mansion. Tap running ye. Don't ask any mammy why someone I won't. Come on, mammy. Bid you be up. When if I cry, me, to want to can't tell me so what in the bow and one, money ye. I'm the Cassa Chemmy Bay. No one, I'm before, I barely, I'm fry. Try on and I was a link way. Time, you can't see a do me a nurture to car. Ever had the Benay on a naba. I was so much aquater, not so much aquater. Was a link woman up me booth was a mammy, Marble Cotto, on an afraid the answer. Hello, I enter. Them chash. Timam was so chill yet in the mamma primers. Which was Saba? Mako, no, Mr. Manco. I'm Mr. Martin. I'm too. Into one fair about cocoa. The friend. Besides, catch him, Sir Ma.
Obeba won ne won komo bia ba bedie e ya abotre na me so yo mate enkomo na obedie me twe se enkomo no beba ye be de ye bedi so na mo akase eja le bi trash okay say bia nyanto kwa nya say bia le say bi trash na me ye na me okay am tin baby e na fi akwatre mo no me pa che o mpa mo cha me cha de kro na so wo se papa me to ase no eti bi ko ya na o ja hwafo kan na se so no mako be kasa kwa ma men kasa ana bi wi me ko na wa ka che me se ma ga me se mu wa che pa wonti mi anu we den se ma mi dibi na me no tun se mi eti me ko eti e ko no ana ono ka che me se dia wanyem eti wo wo a wo de ni ba beto wo den che bia no ba cha ayefo card onyem ayenyi se we ya na eka no timi kan bi ni wona so anta so ba wale so ba ya wedding wo ko fie ho na wo ya me ba de chile hwan se wa ka chile se wona no anche se ro makasa ni ba pa che wa ni ba ba eh na eka o wa bre we wedding card amela baby wa bre no ne nete dan ba ko mo ana me say ana me say dia so wo ba wa ya wedding dia enya wo no so ba wale hema mami hunu mami a wontu afutuo o so dem so ni ekọ eti ya ko be dress la no ana so ani me kofi akọje ne ba na so aso akọra mami ana he ase pe you konfu eti hono be ka che we se awfo ne pp ba wo spotter shawo no hwe ne fi woni ti we ni bebo no ana odwane ko wo bi storm na o mo pam no so ana me so we se mo onyai ene yeko de ko do police station o try no asa na wo kyerɛ me di sam na akora ne be di mi sam kyerɛ se de me kyerɛ mu ya wo heye na police ni abusa ne se sa bo so me nkono no de akora me wo ko odwa toa se ni na busa afo afrem sa me mra na me kyerɛ de akora be di mu hanom wo se de bi na police ni so nya serious ma me fa akora ne ma ene wo kyerɛ na ye be fi ade kyerɛ ne koyi ya ko na akogina baabi na wo kasa na wo kwatwa ma no asem ne yeba na obusa am ka ne ko na kwatwa wa no asem ko ho de nyam na metwa no asem am nyanim ne hawo wan ko na ne ye ko na so matemidi ti matema ti me ba no ne we no woni we ne kofi o ena me ko wa show ya ta dem kura sikai yin se no me na me say eh ne ko disa me ko police station wo no dane ni atemidi no if you win wa yam ma me ba ifua me na be ye penti na na to approach was if ye na me dia ba ko some they won't can be be ifo what do me pabro and am say me from insan kan wo na so me insan kan wo dia enya me be try a sign ko jidi ye di sure yes and me be trust jidi for the show na yes sign ai me be trust ma ye bia kiro ye kire me enti me transform na me so ni go na me say awrade yankopon woni me tam hene bo afo me sa wo se me fa me so me ji achiye so me fa sa ka wo dia ene ye hwe me no tam asema na say ye diabo semen so enkura mi anu nyina dabi na wo ka say eye gidifo kwanya mo fa so eno na gidifo say eye diabo so wo mpa me mo ni dia o so mo kwani dia o wa fa nsuo ho me de sa me mo ni dia o me de sa no enya di nie me transform man transform me what name man trap what name so ni obi afra obi afra no ye na me ni dance ni bia what name wo wi ye no wo wi ye no anu aka kira me say me di me beye me di me beye aya me ba ma mba nyeye beye fun wo so ba no na born e beye o ma me beye o ba me na beye dia aba na me say mo beye na se ni na ho na se o frefre wi a okay ona mo na ya one ya me ka na me come here any obi a wonim ya ka say Ruth Koko and afe o ma melenkon asem ya ye kan bi bomode na free production line
020 39 33 582 wobi a wonim asem ya ye mpa dase kromu ye pe no kura jen 020 39 33 582 na ye hu no kura ewomu wo se adie ntine ma wo so kan se me pa cho so kwa sorry ne so for se me ma me e be phone ti ni wa so kwa sorry e bo so for na ma me fin free soft man na no ko catch me pa cho ma me tin free soft na no ukoko no be fe be ka so for say me ma me e be phone so ma na say wo dia me ma me e be no dia ma me nye be phone na ma o te ya ma me top ya what do go for ma me o so na tem ba bo asam na me o na na e won do for na ye wa asa ke di ko bi ani mo ma asa e ko bi ani asa creativity e ko be de asa ke be ha e ke ye pon a ke ye metuka le ke ko fi o baba ni ba na ma wa che die me ke we chere da me ke we chere da ala ma me top ya wa ye tuka ne ko fi o ma me se be ya brosa e fe ya brosa e ta se me ka de e so fi obi ba da se ma me wo bodua e ye dua so se ma push me from san me ama jona me ko police station o bo me ono ba ne bo me ni e ko police station me den me pa so di na chem me pa so me ni chantro e tu so bo ha shona na o mama o so o bo e ba na afre bodua no malenko my friend show na samba na akeka ye me ka che ni say was me de me say was say na wo twoto ase betra fom was me de me say abo no me fra me say abo no me fra me say kan minim me fra me say kan no and was me de ni paboro enti no nyame ye somo no woni entem asemaye ani no ka bi jai me nyame man pa cho be chere be asem be kaka mama come asem mama lenko tobo so mama obo mi de ku ebia ani say o say wo bi ye wade na ye kristoni a me jaya me nyame but to the sense say udi isuogu from na watna so one akoda onne oba awo ya kra no kra wo ho a wo hwe no two osan ne wo ba no enyem se wodi watam omuwu ni nyina echi no oja yakwa ni si race course ni nyina echi no wasan ne na kwa akotena ya bitre o wo ma me no kra no wo ba kokwa amfabu ama wo bitre o asan ne gay ya wo mu no ase akotena nyem papa na papa nti wo apa mami woni ne ti gina wo mo enu wani abere wo hu bebrebe yi mama papa mama Nana ready or go. Mama, we are one of the people not na so why. Mama come. Ma ye duabo. Bo mi dia. Dani ne ya me me ba ne ya nso. Na wo so. Man treasure ni mo. What name? Utina fom kura no ye name. Man treasure ni mo. What name? Ma akwantu heba mixture ye osa duro se Ghana fo nyina to aguso anya asem ketwa kora ni obi ebisa ni obi eka nyina se na akwantu heba mixture me de manya bi mi wura ha ya na ma bi freme oso okwa mpraye so me ko ma me ko anti akoba mo e wo nkokọ okwa makesko ehwa ubenya akwantu heba mixture ye osa do benya bianom na wonum na ho to so di ho dance eche wunuanom wona osa etiti won na ha won no no so nkopa adure bi nto na bebo won pa na da bia me kasa adure baaye no ama titi uba santimentem ho a ene buru ne ahafu nyina ba bia boko bia no ne adure ye di ho adanse
any oti region eya kwantuo herbal mixture and mini a wutie me say all sanatete wo yafun yade na ha wo yafun keka aduane to mu a na aduane wa fienu na ba bonten wa nkasa oto wa umfili sese wudidi wa oti nkanse komode nanso enkoye ma otina onofo ase eye wo ya umfine umfe oti nkanse wachi kase umini mu ankasa eye wo ya chire wa ya emfa mesro kope akwantuo herbal mixture aduro se netie oto aduro na se ya abo se box na ana bottle na aduro shemu no yedi akwantuo no egu bottle no ho se be nipa bonfo bi ntimi nya aduro bi emfre mu ma no ma emfa susanso bone bia emrew ndu yo to bottle na yare ese bia leaflet na paper na ye inside no hwe ho yare ese bia ewo ho yene nim se yefun yade aduro be Ghana family ati ase se wo yare bi te typhoid a wonu maduro ya etimi yifiri ho de ma yare bi te hepatitis wonu maduro ya etimi yifiri ho de ma be typhoid na hepatitis no and the conditions ewo ho typhoid be no bosume mienu ko miensa na wakọ check ya hwe se da so wo ana unkwa bibia ya kama de ma sans na hepatitis be no bosume ensia be bosume miensa no ko na ko review he se yare nsu sanso no ko nanim anase eba na chi doctor your number no hu hia me number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and there was 0241 29 66 22 your numbers no ofra obi bi obefa bia no ka wasem kire no your doctor Nyako number na your doctor Mabra number din obefa bia no ka wo hawo ekire bi ko yare na mamoso fremi na bisa me dog na yare mu ho aduro enne ni gisem ne say apart from say yade compound rubber no yasan e de akure bi ko make say bibi esi ha anabia ya yo say operation bi woni ma so na kise ade no aye basa bi wo akure bi esi wo kon ho uyam wanim okuachi yesraw freyen ane de ya sabi yankwa na benya aduro mi ansa ameka ho asemi entumi nsa ene de ya sabi ya no yo baako e wo brekum na masua station ben brace abro sana ase pe techima ye wa Ahmedia road ye ne chama UNESCO ene eboso ba bi otun latest form no Kumasi ye wa Asafo labor runabout wodi woni echi atonsu kwan no kan fie 12 nsabenkum ye ne Alpha Omega publication ene eboso pe e wo ho enkran so ye wo kwahyeman udu kwahyeman traffic light ye woni echi so tu mu kwan no o branch ya Presbyterian Sunday kese no e wo ho ubahunu ya sandboard kese obo akwantuo herbal clinic ye chi akwan e wo ho ba bibia wo bia no mesrew endro ya twapiti wo Ghana fana ba bibia wo nkokwa mesrew ase ko anti akobam e wo market square wo nkokwa ni mpatamu nyina wo ho a koye maame abesam obenya duro bi ato sanso na takora de ko AA mensa takwa owas abibiduro fie enkran ko ruta so agent nana boachi heba bi wonsawam okanshi drug lane hello seba case work heba sam ye bi akwa abenya kwantofo nuo bi ato e wo ho ba bi a wo no freme o freme a mekire mo nya bi wo ho ato tamale mesewa ko super large pharmacy any old Malcolm no ene die no hwe e wo ho enna bodega so mesewa se ko data pharmacy kwan na ko commercial bank and commercial bank road na ye wo so pe ndi enu akwantu heba mese ye osaduro ye funyade aduro no uhwe bia sam ye bebire ya topito gabanya bi ato sa na ye dia akwantu ko mixture abadwa so da bia me kase koko no yare a ha adwen pa ye obitimi kase dog yesi ye nua na ye di no na di koko yare ba no kra bia ni sa asem no mu ansa da sani benya koko na ye ne ma wensa sani o miensa ba bobosu yi se wo mu a na wa hwe ho ye afrimu na mom ye onua ni bi wo ho a wudi a makoko yare nsunsanso no bi wo so ekonanim ni o miensa ba bobosu yi adwumaden obi a wo ye adwumaden a ema nintin no na se ne veins no pressure eba so hard work edi koko yare ebre ni padua no brabo se wuntin no asora na se ahoho no na koko yare na edi ebre no obi a opeja nade ase wo ye chise opeja heavyweight ase
na dia what the training pressure ball veins so pet set bia say onya koko yare na oba okwa wo so a any push moment ya pressure elbow veins no so no wo say obawo awie no because koko no se na betua na to wo say obaya ansa koko no atumi akọ na koko ya bi ba ni padua no mu a asikyire nuane no ne sam nuane wudi a na aboa ma na yi no ho bebre be da na nche se enu mbom na di koko yare no ba enti meso mi ka say opose wani etable wani so doctor say ye dugu so na ye ka say abra na yenye maw yenye operation mama mi papa ye yie kwa wiwe akwantuo ko Mr. no bi say etesi wani so anu maduro ya enu busumi mienu no wo ba bi ete no befa wani ye wisi ya say Akoma na how cataract eta me bosu anase wo kwan wo minimu ana ade be chimbia kata na code achew ade be chimbia bo se da bia wuti ya wo ya kwa wiwe akwantuo ko Mr. na no maduro bo pa ye ko nti wo hyehyew ko pe akwantuo ko Mr. na yusu adurei ebe bo pa akonwa se bebre so ana mi kase wo say yes wo chronic constipation a di ko yare ba bi da ade be chimbia no se toilet ko abekọ na ya dian obi kwa na wotwe na nsa 2 days as what me akọ private mesrew ko wiwe akwantuo ko mixture na onu moduro ya ebebo opa ye sana yedi akwantuo care mixture aduro wei eye infection aduro make infection gonorrhea syphilis candidiasis chlamydia egu ahodo bebre na aduro wei ene bebo am watima yi infection no afri ni padua no mu make se bi ko be ma na afon aye ketekete wo de boss wo na wagya mu we are about to be a sebi nso mi fun komo mu ba abra kire how be no da bia to the menses na emaye first na about 7 days 5 days 6 days is about 2 days 3 days na twa mesto enya normal nya ka bibi na woyam na obenya fibroid no be ma wodun so na be ma no mu ye wo ya wo tin ka se enkoye mesto ko we akwantuo care mixture na no dofo no madure na no ma ebi how enemu yare bia eteti nipadua hu bia no ebe ye free ho de amano wan ka se won say yes aduo no egu ahodo enti yare na tena wo so ache no me bo so kokoi ha wache yefunyade ha wache ndi masre wa se bo modie na ko we do sanji mi number no bi number na hu hia pa ye number no aye 024 66 28 508 024 66 0244 me pacho motion number na mo dia good TV na nim no mame yes why on 02446828 I think sabroso doc bo number ni 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 0241 29 66 22 your number say no ofra obi a won sabeka no bia no eye doctor owo akwantuo herbal clinic kan yare eche no na yentumi muawo yare bia ewo din mesrew akwantuo fo na etumi yensa si yebo ye pressure duro ye diabetes yadura ye samawa ekwa emma bio wonyini abesohwe na obesohwe abon say yes akwantuo fo yaka na yaka yenu so ya twapete wa Ghana fa na ba bibia na kona kwa hwe bi na beboa opa ye nyankopon hira odase ne ye besen hia bio nyame ensha papa
can't stand that with you. apart from somebody could join back on and talk about me no be uncle for obi ampo nyame wasem pon kan fenti mo pa obi ata me pa show on direct on chichi ne sen ne box endo ni na me kan ye o ma me bon so gidi se me bai die eti and am who say what say ma madam obi on say no tie ma wuti obi on say no tie obi on say no tie Mami, obi on gare, mama pato mo. Obi on gare say no tie. Say am tie. Say dia na wo ba na jare. Obi on gare no. Na me tie o. Wasi tunye, twemtunye je tie. So I be so kan yi. Wasu tumi yo moto mi. Oh, ba ja ba ko. Maybe ko 2 months mi moto mi da. But me o want no. Obetimi ya. I don't know. Me yi. Tuma so yin cheme na me. E ti tell say e say no kana. Obetimi you know about the study wa. Yi chire me. Me yi a obe. Yi chire me. Ma me le nko wo yi moto munwi ya chire me. De mi bisa ne say wo boni tua. Now body no flesh. O pe mi obi pe. Enti mi yan dey obi pe so me dey ba. Me obi ba me say obi pe me. Enti dey. E say mo o to dey. Me bala me. Moto mu dafu. Me bana oni onim so good one say when you ma moto mu nwi moto dey say moto nwi dey ma boss best life obi be better say e say dey so boss life boy ma mo ntai ni ma moto oh ma uti what was it ti mu jare mi jare e bi how many times first day ba na o do say ni say aso no Mr. point the kind of the point I say or from me phone na say oba frame ya no mo o so obi on gala oba frame no wuda and they didn't talk on about oba frame no ya come na chem that na oba frame na wu no check na nye oba frame na wu me from not me phone achana me phone apart oh question ya no ye oba frame na wu me ne nkon oba ne audio ka so ba ko ne say oni asem na wo kan ye no o say wo da na wa no mate wo say what you want to say no tum na me ka ma asem me ni say edru ba bi na wo twekra wo ne ho me boa me trying say the men na say say dey say mo say me twekra bi say mo jai say den ma ko twekra say me twekra e ba ba for o me fa me master na wo dey ya dey na me ya na me be fi na friend say obebu some say bebu le kwa why you pick up the national side ya be hwehwem ya baba man tamo ho akode o is say me say kenche me jini na me be sanka na papa me say mo wate mo nana no wo say fola no ya me fie mo no ho o se me sanka na be ye we say because me so nya me mo nana yi o say mo nana yi o say e too much Ruth ade na how pacho bibi ahame ya baba man tamo ho mame ya baba ba ye investigations bi e wo se ye bia na makoro be mamu se menti hobi we dey don't worry ye nim kwa ya be fa so aye ya be se ato aso because ye upesi ye huru ba bia nukure bi se we kasa we se oboa akora no oso amejai no ho ye be hunu so obejai to no so race course se wan kwajai na to no so ye be hunu entokwa ye wo se wabro no ye be ko dofsu ye be ko akobisem ye be hunu efiada na wotwe sene ye be ba no ye de fat na eto proso e de amamo so what you say and the crab dead and the crab dead fiada enti ye be se ato aso e ba ko try ye pastor juniors
Mama, mo try your wase ho. Mo try your wase ho. Na ensam no. Ye na enti root o kwa no ba bia bossa shots no. Wo koto gu nyina no, wo kotwa ho abekere yen. Wo betre empota mo ho. Ye behunu se tintim fom ho. Ye behunu se tintim fom ho. Pastor Julius. Ma. In fact, Akafra. Any emprebi yantete here to be sincere. I'm telling you. On say dey make us Adewe has say is serious. Are serious na Pastor Julius any fiada. Ishmael. And then ye nuaba. Raki Zakia ne bani birthday. Yeah, Zakia. Zakia na de ne bani birthday ntina na no wade pampers. Pampers. Wives. Yes. And then ne bano Zakia birthday. Wow. Ne bani din de Iman, nice beautiful girl. Wow. Me picture pictures no move to suma me. Happy birthday. Yeah, man, happy birthday. Zakia, one bani na nyasem ketwa na me ya ka o mo ho so mo e na o mo hwe abo. Yes, it's birthday no. Happy. She's her. The birthday ne. But onu dia was me en fan to so. Okay. Birthday was She's her back. Envelope. Okay. Little Kwaku. She's a little Kwaku. Edi birthday na bomu. Wow. Namisha umpa me stress urade ma awodai enye nshira ene ahotoni asumdue emfama wo. Amen. And Zakia ya de uban birthday no ne picture no ya de ebeto so amao na ya de niema na wo de bra and so and then ya sign board adanse foforo. Yes. Efa little Kwaku ma little Kwaku de sama kasa nyame ama onye nyame na so nyame nam ne so ama se oye na do ya ordinary person kwama oye na do ya nyame hira wo na campus obi a wakwa ho hie mu na baba kasa nyame so mpa ene se ye ko ehwe awusia ene enyanka enti little Kwaku empempen so ogina se be oni papa wo hwe no enti ogina se awusia edina mu no aha enti se wonim ne maame. Yes. Enti oyewusia papa odidi ya tempo wasi abro program na ye no enti wasi a program na ye no enti e free ne sonko. Yes enti enu enti oyewusia enti se wonya de bibi hira na nyame so hira wo ne se enti omo a ye ni nyina no a nyame so pese omo ye biribi na ofa so hira wo in fact omo nyinara omo ye nyame hira wo mo eno ho dance na egu so aye bon bia na wo so wa dance ye wo so aye bi wo dance ye wo wa bomb ma unim se bi mo grandpa ntue sika but obom paye e ma no se ai urade little Kwaku urade san yade ye safo no kwa so ya dance aba o ya bomba mpu no onu di ofa hwe ma ya bi paye no na akola so dia so nya dance ye enti se wonya nye bibi ma akola na se wonya nya adoye bia ma akola na ebia won so pe wa dance ya obetumi aye biribi eguso aye hwe no obetumi aye biribi ebia won so wa dance wa e ba betos enra chi ne nra no mbi se ne current state na enti ya computer na se dum biem me ba chi won panimfo ya computer no de se na watwe mu e ha ye dodo ebe monyo mayen na Facebook fo no omo do yen YouTube fo no do kaka na computer na agene ho ye ba mo chewo munsie ma ya dwada ya beba ne wa ntisa ne papa wo bia ko jai demonstration ko jai ya concrete ya beba ko jai wa ha studio jua na piece ya na ebi nche ha na ya de be ya adwuma no hu hia ye tiefo so tie ye omo pese omo hwe na omo hu de ekọ na omo pese omo be hwe de se de se ye ba na eba ha ye du wa bonti bia so hye ho red beka ye ho ye mfa ngura adwuma mu se ye eno de
because ya adwuma no ntin ya wa ma nti akade ese se de adwuma no se ni wa ese se ya nsaka nti no de ya sure se empanimfo hwe nti ya tonkra na sa nti no mo amu bi sa little kwaku ni state ni say watena se ne to agefo anu na ayi baluchi di ato so ama ya ne to agefo say onyini na onyini fenso let's go fresh one net one ono kwa ne cat enka eye first na ko ti wo se nko ntumi enti ne current state ni watena se ya adwuada mepe baby worker ni na de omo ya ne kakaka tutu kakaka enti ye gusua ya hwe no o maame Cecilia e na wote n'animo no na ba uza Cecilia nso na fora hihyo afabro nya akoko ne so chan yi na wonim kusie ni boy se kusie na wonim pa no say mistake ko little kwaku on try me ko hu nyina twetwe intini easy ene obi amotomu ayade sinkakaka ne abuabua no de show sentene nya bete na ko ye aga siwa bedem dia adam betu se na wo say na wo officer okay na ko no ane de ne ba be program yanki ye be bia tum anopa kopuma nwumere ono obo hu say yes ya hwe no se ne honam na aye se ni nyina ekọ efri ho ne honam na ni nyina ekọ efefe se watena se akaso obetutuo na je se ye de na koto school no na ye kọ yanim enti e bia na onso uwo bi wo de fabra ye bebo ya bo obi de nche anse ye kọ commercial break no so ye bebo de ama wo so betumi de wo de na aba 0245 30 1462 0245 30 1462 0245 30 Pastor Julius ma yankuyenim story when you better you better to but ya beka bibi kakari ewia na ma azan ya beka no say Ashanti marathon kesiye pa ever o say kumaji atum Ashanti marathon ya me tell basu gigi ya Akoma marathon wey 1st October Saturday na eba so na registrations cost den keep fit club na o baby obeto register corporate groups and all schools and individuals and as a musia ubeti ma ba register now on the 1st of October sa me menda no oni Akoma FM and it is o say krom nyina kuma se dia when you haja atum ti say o person o register number no is 0548 390 970 0548 390 970 obetumi abomode media partners Eboy TV3 Onua TV 3news.com na onuaonline.com ma Ashanti Marathon sponsors ne partner Energy Drink Ashanti session is ongoing and it's open to all faith clubs, corporate groups, schools, individuals and families. Please call 0548 390 970 now. Remember, Ashanti Marathon is happening on Saturday 1st October 2022 in Kumasi. Media partners TV3, Onua TV, 3news.com and onuaonline.com. Ashanti Marathon is supported by Energy. Ma get we omura de nipa yantete ye de bia meka se yetete nipa ye nyan nipa 87.9 maybe na me sister bi di sankomo na on temase mi sister ba ko na on temase me se oba eba aware ase a o yantete ye fi se maame ana papa na ewo ne se omudo muntimi nya nkosi ase na omu ba aware na se ya ne ato so so ele afi ho na sani yoma no na me sure say na gay what you better na say gay abranti nka entunofo na say on internet no anya possible na e ho na your problem no because the titum say ma awfo bi your best and ye wo mu a entete o mu ma yie ndede bi ameka ye wo entete bi mama say ene na waye yie na odi yie de tete o ma wa ha no fi say da chi ni sanko yie ama oba na oba ni wa bobra ate say wo scan na wa family na oba
anya hifie ontwetwe nkyɛnse mu onkonsuo onsinioma na made na yema ɛyɛ wo sɛ wo boa oba no but wo bo obi ba mo no hu aduane ye yakwa ware ase ama wo ba no wo yina sinkyɛn ba ɛyɛ nipa bebree sɛ ma ye nti ɛsɛ sɛ mema ho to omo ani ubetimi ama oba no ho to ofise wa ye ye nyina ye kemi sɛ bra ya bre wiase ye ma mebre saa nti ubetimi sɛ na emum hunu sɛ wo ma kra no so ntete ya daakye onye mobo emu obi ba nya wo ba bible class do yonko sɛ wa ho ɛno yonko sɛ wankasa ntimi sɛ awofo na ye bi suba bi ma ye ma ɛsɛ no abaye we kasa okasa ma sɛ ne pa me nware na sɛ oba waka wiase ya gewe ya man kan pa cho ka me fam paboa kama fam paboa fa me support America di mani a kyerɛ baabi wo ne kwatena ma sɛ wo aka 40 years o wiase ma 5 years ko wo nya na asase su wo saa gewe na no sɛ kyɛmɛ soa na no kyɛmɛ soa ai ntime srɛ ɛna abrantie koko adwaran dem so nware ampa ma koko am sɛ adwaran dem am so ampa nware ampa onye na pampam no sɛ na pampam no sia he na ma am sɛ adwaran dem sɛ koko enko ye sa ampa na on sɛ ya na ye ka sa de we be ma na ntisano ko be na na da ya mo fe koko sa no be na na kan sa no we na we fresh boy o ma for no life wo mo ne ye besi so ani obi a che na se mo nti we de bugamu de ko ye hwehwe mu ni wi ya nti fa de be ko ye hwehwe mu because anya sa ma me ni dua ba no so no pese o sign so ubusa no kwasho di kan je tumu se o se sugo no ka se o mo no so abona nsu ni o mo ntima asem afa o ko ba second one no o so wan kasa o ka se nyame oboa nti ase ko hwehwe mu na konfo ye bibo aye na sa ho no ye clear na afa ye tena se nyame adoma ne na wotwe a afa ye tumi abuebie mu na atumi akọ akiri ye ma me da ase amisa egrian Maako na koko me hwe ne nyoma bi umma ne mere bebre mere bebre sa se koko to bu asikyirikyire ye nsem ni mu yiye koko de to ha na odi afa ha na odi esi ha na afa de na ye hunu de ye nye enam so koko asem ne ni da ho ede enie wo wie ya sabe ka say we dey your boys life enti boys no enti ye hunu nse mo de say enyini I support mo de anu kankan ni enyini and no to be run the top what any motor mo che adi motor che o say this week I be ba no be transfer ne boss o say two na no kra na nyasam kito was 2 months ni ma we dey 2 months ni dey your boys me pa che wo ba bia waduri wo say ba boys biem baby akoko waduri wo say ba boy biem say wo ma me na mayi wo moto amu ma wo o mayi wa ha mu so nka ho na yemfa wo ntena wo ntwi sen ka ho anu mu kankan eya asem wa ha adwene eya dia ha nipa bebre ha adwene na wo boys wo be ye dey wo the boys e be hye wo ho saa mre abura wato atopa wo ba wo the boys asem ba beto ho wo ni wo ba na eda wo da wo ba so so de di boys asem eti na woni oma bia wo ye bia ye boys no chese wo ya akwala wo ye boy eti ye ba be tete wa ma ba ye man ene mo wani na ho na de wo ye say wo nya boy aka wo ba wo de wo ba be si ho wadwuma mu ama wo aka ye sa akọ esa ne kwakọ tena biem ama wani je ne ho efia muti mu nyina da bia mo ha adwere ye sra boys no edan no ye han ye nyam nko na muti sika be han ye anadwo ye di ye di high ye di see also Maa Akos, I know Ruth and her family very well at Obuase Chechewere. Maa Akos, Ruth needs advice respect pa iti anyoma bi be dey ebe ha adwene intimi so free boy mu na bra man mu na sofo maame anyoma bi ha sofo maame abra root eye nyoma enye se the root di ne nsa o se wo fa ase kan se o di gina ba man so koko koyi mpameyam na yi ba ne frim na menko na wo hu nipa ya pa ne yam eyi ba frim ama wo akoda na wonim se wo bekwa root wo koye dey wo hobiem wo ma koko beda wo so ye dey eti se kan na wo fa ye no ma me ni duru wo no tumi hwe wo sa na mom wo di hey
Bible say ni wa ko ho konkonsa wa modua wa modua mo na nyaw so root dua ya hu so hui wa mo ma me ni dede wa ka baby boni ankyere no wa ni di na tam wa fo be yansa no se root edua no nyaw edua no enyaw enti dia na wo ha wo ho na wo wia wa sa beka ene ya mejimba mesra mo kasa ehia onanti ehia se ma me fo ni nyina ejai edidie akora ne se de wo se wesa na no ehia nanti ehia kasa ehia mo titi wo mo nyina wo sa de ne ho bi na eno so wo ba bi a oduru pa ebeda ne ho adi root ada ne nyina adi wa ha kokon so da ne de adi wa ha wo mo yehunu se wo nware wo mo yehunu se da motom na yampa wo mo yehunu se ne se ne so yampa enti wo mo mienu nyina sa ho mu akiwei wo mo yekwa o manko yehunu eti wo miemie nko hunu na watwe senne ye beko asem ne wo ho ane aka ye beko konfo ye bi ho ne akohwehwem na de sese ye de to no na ye de atena so na ye wie and Jerry John Amankwa yetafre wo K Jerry John Amankwa alias K 22 years and ye wawoda nyaminsha papa we every auntie Mama Joyce Germany wo papa your father of yaw okay we free wo auntie Mama Joyce your Germany and afi wo papa of yaw happy birthday and come out Jerry John Amankwa alias K nyamisha na pa okay we Zakia ebano your name little produce no man me penny papa amen happy birthday papa papa dia na to aso na bila yada nyamiase na ye chia atiefo kanka menu apanyine welas otie ye dendende nyame inshira papa mama me too a man mema ye wura into relationship Ghana ma through Akoma mu nsem enemo hu niam mienu mfonyin mienu na atwa kyerem me ka asem bi da bia say the fact say wo pa aware the fact say wo pa relationship nkyere say emma wonya too desperate ayesa da bia no do oba wakwan bia no sebi predators kwase bia ba wakwan ma abagina tum ebi na ese awiai cheso ohwe na ho kyera no wo mu ne woni se koko ebetimi aboa no enti no obese ne penwa no obegivu in obe bia da wa hweye ubelandi ba bia yenyi motom ubelandi ba bia yensie boxa shots ubelandi ba bia ese twitwire ehoden emaya muntumufo emrati anu so mu hweye mo hweye mo belandi ma wo ma no ebebomo o ma no nko a de obegina ba bi de wanya ma wo beka se waya ma aduane won to ma wo beka so ne to aduane ma wudie asumi ka bia na wo tumbo ho mode but why what you say sufi bia dum janti unya je bia fa se odum no enye gota bia na etiam koko akotiam ene na nyina ye nkotwa koko wantimi amwan sra gota ne na nyina adari nkotwa eti e ba sra mrantel ma ba wa mo ba munyak very careful about time so yesra mu o panyifo akaka sam ne fie emu odu that's wo wo bone a wo tu ba bi nka ebi na esi awie yo ayesu kan so twe na ka so fuma me eye den na wo ba wo koto no pa na wo nka ho eye den na wo ba mo otimi abodia so fuma me mu jidi kokko se jidi fufuo se jidi brown apa no nyame di nsuo se wo si nsuo ni afede interview no pino no afede wo si wo di ne ma nyame ni nyame ye di nsuo na ma no nsuo ni wa sorry jidi no chese nyame ye di nsuo na ma no wa wura wo boni nti wo ba mo apa wo jidi wo ti wo ba ne wa ti wo ba bi nka na fere say wo so wo je ne ba because oba no kra ma wo look stupid yes because akra wo wo je me say me preme osane nyem se so be dai se so be dai olumai o so pentoko akokora se enya se ma ya akokora mu jadia we wanti be mu mi o olumai assembly so awo boni na kai o se na jana we de ma mi be mo so chese enkola mi no mo apaifo me no ma ye sebi panyi ngunu mo di mu agoro ye be sra mo
yɛbɛsrɛ mo abata mo mama ni na ho yɛmba no yɛnte ani yie na ba bia wo mu wura be ani ndi akyire na nkofo yɛ ne amfa amma mempata mu keteketwe mfama me na madwudwa mu ama wai na ayi ya bere na so NS naba NS bila bebre nti no wo mu mewura mu ema yɛn ya nkwan NS aba awofadua edi so fu bachi a ye che tiefo e ma tiefo nyina kwaba ma emra Akoma 87.9 na fe onua TV so eye Ernest Ointment ho enkomo ne ba bedie na enye Ernest Ointment ko na mum awake natural capsule enso so eka ho a Dr. Ernest Oduro edi abedwa so adanse a ekosofa Ernest Ointment ho nya adanse ketwa me se ena no ma ko beka em se Jordan na maami bi ba na okuta akwara ketwa na akwara ketwa kan ho maami no hu mi o se Dr. Ernest na me se Dr. Lankasa ho no se yo maami fro na wo na ya me hu wo me se wo nkundi eno na efie yo yusu o me se boa yen no ti maami na nkasa kire me se we de o se me man kwan kura nko no ba tena no kasa na me se David adasefo no droso na mum Dr. Ernest o se wo gya ni nyina ma Yehoa ene yehwefo ono na die dro ni ma no enti enmonyam nyina enkomo no awrade me se adanse ekoso fa Ernest Ointment ho no enye asam ketwa na de tie no se eye awake natural capsule so cap wo ho no ma hunam no ura inside no nipadua ni mu no eno na ye ho adwuma na Ernest Ointment so ye hunam na ni no enso ho adwuma enti mamini kan for doctor numbers na ema wo wunya number ni wi audio wo se sia mikusu kasa impo no wunya ya pefre doctor na ne twetwe nkomo no se doctor menya wo number wa Akoma FM onua TV so na ointment ni say na sitie doctor be chire mo chire 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 baby abenya nkun ene capsule ni biato a me kire wo enie mo wankra mo de bani ba kire Okanshi drug lane wudru Okanshi drug lane a unya dru ho apɛ no o se o pe Kings Walk Herbal obi o ho bia betimi a kire amana yeye unya wura hodmo a edin no eye Ernest Ointment ena awake natural capsule pebinato afa wode eye Kings Walk to nchen a Repash Ventures ubenya bi wo ho no Tina Ted Herbal ebi wo ho Baseline Pharmacy bi wo ho Nisi Pharmacy and afa Rejoice we eye mo am won kran mo de eno no afa de ne kire kofodua Gapsin Pharmacy Delight Pharmacy afa eye Binor Pharmacy na do ani a kire Druglight Pharmacy Binor Pharmacy ena eye Delight Pharmacy eye miensa Delight Pharmacy Druglight Pharmacy ena Binor Pharmacy eni ekofodua apuamantem kropo kofodua mo yefruanfia ni kire nkoko Owusko B Pharmacy Hillside Pharmacy BB Pharmacy Sam ya miensa so eye nkoko ni nyina apuamantem hono a na famu amu ka so ane ne mpatem no ne mo amwo cape kosu ade nyina no yenya fa bi ma cape ntino wodi Africa sa wo ba enkran no sika so na di ka to bi ansa na fa sha bag ase ansa no wato aso akwa udwa na de tie ne se uduru hono mo a eye ba ko pe bia ba ko pe Tribe of Judah Kasua Tribe of Judah Kasua Tribe of Judah afeyefo ne emra Kumasi yesu ediemu Dani Heba ebi ho no Misty Heba ebi ho Kwalenak Heba ebi ho Habme Pharmacy ena fe Chris K Heba ya ewo esra so nti atonsu esra so fe yase ekosi contrast mo ho ni nyina no mo de muduru esra so amunsi mo so pe Chris K Heba wo benya dudu bi ato na fe tie nie
enku na meka ho asma eye Ernest ointment no eye to akrokro bi kitwa bi o na Alex Crowdy must say don't mind the body mind the engine me hwe to an kase isan se mpanifo say edrobaji wa me say me hu obi a wabodin akoto Ernest ointment so de sa honam ni yare bi na watime yusu to ani nyina ma na sa no say enkoye ebi ni ho ti to akase no nya na so hwe ne wo mu no obi a ya wa yusu bi da bi adi ho danse se eda ba yusu na to so nanu nansa ebeji wa hu obo ko yusu bi na de akase ho mi ankasa me di adanse se me say adie hia se se ehunu me na me nim se da bia doctor e kire me se eye honam nani ti me nim se ade hunu ye de nkenka ho me ko me ti ya ona nam de bi fa so animra me koda ya de chi ye fe me hia se me de me se bo dem ahwe se me ti ya wa me si ne e ma bi o de aka nda so si ho me nyusu bi Ernest ointment e ho adansefo e bro de osonson de tie ne se wonya nyusu bi a edini mani culture pia bonten ne kope bito wona etonkun e wo pampam ene drugstore bia mu no ana ese cosmetic shop bia no wodi okwa wo se wo pe Ernest ointment uko no ni bia hyase tata no no akwa bia ba abonya bia to Ernest ointment keke hunam nani yade bia se yensa se ye pimpo so me pacho se bia kro ena to hunanani a enyare be kan to nti wadwen ni so na ekro ye nimguase yare a se wo shatade nsuo bo anase efo no bi bewa o ti se bibi firi dipadua mu pia bonte pampan ba ho pa fa Ernest ointment pam kro no firi ho na honam nani ntoso e ma ne yusu a e ma honam nani toso yie emom kala no yi ne ho na metri no so egina papa se emubu na se egina yie e ma ho ofesa ada no ho adi se ne ma ne si ade gi niema e wo sumase a amanfo bi enya awenti omunhu ye no enya sam ketua Ernest ointment woni enim ne domu di so mfa so pa mako ma meka bibi nkyere metiefo me di Ernest ointment to nkyere na sameka awake natural capsule ho asem a esanse no ena ema ware agina eno ena mani padua no eyiye peye e wo ahoden mu eno nti ema uni padua no wanya Ernest ointment na de hu eko hu na mani yare no na se unya awake natural capsule so a eno so ko ni padua no mu adwuma yi asiesie o ama hode na wie peye esanse wonum awake natural capsule na eboawo ama wankasa wa hode na ewo mu asan kwamwa no enya hode yi adwuma ni padua no bro ni beka se eye immune booster etunya sa awake natural capsule ya wa hode na wie peye ama wo no de biom na paso ode hode ya wontimi nye e ho ma wo enti se be menya awake ni wie na hode na wie peye hwe unim ebinom adwenye on se ono be koda o pedro bi obedum na ho na ba sie ni pedua na hode ni pe ya ma preko pe e ba ne sa wo hia dru abedum na obada na awake ni de wonya oba ya wonti atinka e be bo mo atinka bete fe be ma so ma bo se be ma nsa na kuta me muyi etu so honam na start se e kekesi so na ho ye oyi enti be ma nom na oba nom na de mu de asie ni chekwe entoko e ba na anu no a ebesi nnem ntam ntimi nya fine no awake be fie ho no mo a me say mo baba jimoni ama mo refisa mo kon na anu atwa mu no ama ni gina to so ama wore time gina odi asempa no awake natural capsule osiese aware fontem sanity na enu achi esanso bo ma nam yare bia wanya nam yare bia wanya bia ma me bodin enam yare bia no awake ebe ye free ho ama fe wankasa ho asisi hu so yie na fe so hia o sa fe de yes bema wa hia ntokwa na wo kone se bema na odi munkunim eye sanity awake natural capsule na Ernest ointment eye mienu pe Dr. Ernest Oduro na dia badwa so gi number ni bi mo 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afi 0276 53 77 01 0276 53 77 01 ye chat was 0276 53 7701 number si mi enu nyina Dr. Ernest Oduro ne numbers frɛ no owo bre owo kasade me se papa na dia mani gine ho ye call fa so ne nipa kasa
kyɛ sɛ ɔwɔ abotire ankasa ɛtu deɛ fɛ no sɛ si yɛ na nea wontia sɛ bia no wonya berɛnkyerɛ mu maako ɛmaa no deɛ no yɛmfa nwie sɛ wotie mi a ɔbaa kɔ afa so ɔbɛyi so next ointment ama ɔware yɛtumi asɔ na mekyerɛ wei ɛyɛ nku na maako bɛka kyerɛ sɛ wode asawa fitaa yi o wode dɔboro no kakra ɛnti fa nsɛ bi a abɔ nɔnso apa ho sima aduasa ɛna apɛ sɛ wokɔdware atwɛn kɔdɔboro ne fa hyɛ wɔ kakra na ma ho bɛsɛ sima du ɛpa ho bɛyɛ sima aduana ɛkɔ sima aduana anum no a kɔhyɛ dɛm no yi anaa wode wɔwura adwae hɔ a yi firi hɔ na afei to wa sɛ wodware wie afei nsuodwini fa bom ɛnoa no no mese wo kunu so ɔde ma wo a ɔmisa sɛ no do wɔyɛ sɛn ɛnoa no no kɔfoɔ de gyaade o wode agyagya wo ho na mu nkɔnya wo nyame yɛdoma da sɛ ne bɛsɛ ahyia mpa yɛkɔ next herbal industry yɛakɔgye next ointment ɛna weak natural capsules ɛnupa no ɛno no hyɛ ne nsoma mmiɛna wia yi sɛ ɛyɛ Josie fashion wɔ no ɛna ɛpa mentade nyinaa ɛde ɛma me hyɛ na mede abɛtena studio ha ma yɛ program ne kama ɛde ama mo Josie ɛwɔ bɔm so wɔ ne meet me the sports no ɛna ɛdi ɛnhwɛ ne mu nti ebia na ɛnɛyi wɔn nso wopɛ sɛ Joe ɛpempam wɔn ntade wɔn style bi hyɛ kuya bi wɔ abɔnten a wodi afrɛ Josephine ɛwɔ 0243 433-465 Josie fashion number no 0243-433-465 Josie ebe pam on tade ni nyina wedding engagement just say dinner wear Friday wear office we ni nyina no Josie fashion ebe pam ede ama owo Kumasi ya bom so oni meet me the sports no ena edi enhwe ni mo no na the Plus Beauty Shop she's ewo Kumasi Sports Stadium and me ba lady bi ehu me osema ma wuti me fe fa number ne ma me na me so me nkɔ ho na me so wo Kumasi ya Sports Stadium wani Unity Oil no na edition mo say ye Grivon Congo na pese wo ye no wig di ma wo oban ne fe di ama say de ewo screen no eso no na frɛ she's ewo 0249 155 776 0249 155 776 ono ene ye mitima me no aye me makeups no so aka ho kama na awia isha ne so ma se grow fine mojadro papa nunum bi na ebesiesie o mojadro papa ya yaje ho award nyina oba wo fiti kromu ubedidi ubeda ubesi so ho so eye grow fine Mr. ba kolina Ashtam room smart ba Freddy Mens apedan pure live ne chemical shop biemo ubenya grow fine mojadro no ebi Fred Dr. Grow fine e was 0244 596532 0244 596532 eye 3p garlic mixture ye de woni koko na ye en yaso anuane nuro agumo nunum bi na ensiesie woni padua no wafu na ye kapo no eye 3p garlic mixture ebe na ne srade ni na wafu no aye flat pa wo shatade a 3 pass eyi kama danie ba misty kwalenak apidani angelos wo benya 3p garlic mixture no bi eho Fred Doctor e was 0248 928824 0248928824 Rocket Clinic Limited Pakum eye medro nyina nom yenike 442 ye medro this is your kusu kumenum then capsules prostate ene wodwonso wa yase eye wo ye nyina no ebe ko medfagin capsules ebua ma wo beda ye obedidi ye moja bedie frusani ye woni padua ni mo eno ntimu amoye adwumaden wo bia de eye medfagin Rocket ye wo Kumasi Alaba Abuabu station ye ni school house ewe ni mo freyen I was 0248 885040 0248 885040 na unim channel so emma me say nei Dr. Mafo Fertility Herbal Center where ya wo fie awafo amopa wo wo pese oyiri nyinsan monko Dr. Mafo Fertility wo na wo ba no so onante enei wo pese oba no enante e wo di fie afini fanfini no onante Dr. Mafo Fertility Herbal Center ye wo atonso esreso atie bisaba se ye ben the Praise School no for 0244 411099 Dr. Mafo 0244 411099 Caresic Ventures yene de Zahara Misha ene ne G capsules no nei yede abadwaso wonua bomoden na ema wonsa enka edro ni bi na ebebu otu nem nsan yade asefri bema ene wo ba ho wo de Zahara Misha benum Zahara G capsules no emprenu dakoro na Zahara man capsules de bema wabo adabridwo waye mrempem wadro hindi aba Misha malaria fever typhoid diabetes Mr. Wonso nunum hindi mame o kan she drug len heba fna se kem ka shombo enye na Fred Doctor I was 0246
348334 0246 348334 na yebema wonsa kabi nemom wa wonim se opo original wallpaper Alaska Star Enterprise Alaska nim ni nachi obi ani wato original wallpaper nti wudru adumu a woso pa Alaska Star Enterprise opo original wallpaper to abeche ade ama wo owo Mrs. Anoche Plaza Prudential Plaza ehon ye ben freyen ewadum 055 4114878 055-411-4878 Bomodiana Efre na Grace Gift dear ayaresa yadoma chede e de mayenti yade bi e hawo memo yade bi di nya bi awo na wo pe yade bi e ne e hawo yade ne hawo wodi achinchire wunya no aduro bra Grace Gift back clinic and laboratory services eni yade pe eni dam eni entumi ntu ase yade no aka ni nyina no wo ba Grace Gift a chire ye no ho adwuma Kumasi Ohim School Junction ho Ohim Amam from Barakasi Road and crying New Achimota Petroleum Bangaro why any family life international school in edition Mufrayan was 0543 320030 0543 320030 na chese una okrono kwa ne won fidie ne doctor fo akuku damwa ya de sa yade e Grace Gift opese wudi pa no e mane yode na Mansanka top chocolate spread no fafa pa no ne mo na top choco 3-in-1 chocolate drink and so cocoa American sugar ewom ye wuhia ere wonsu ohie na chese breakfast no are ready now they abo pan no a with the top chocolate spread afemo no na wankasa wo betenka wo benya bi ewo provision supermarket bi emo for 0243 033 top choco 0243 033 eye kafefe wasitalala ye edro no ankra de bampe no edro na eje homena edro enseto breso eso ho na be meyi no be yi na sa enu nti be meyi kafefe siesie no na oba so enya kafefe na siesie wakohye kumanum enu nti wonu ukuru kohia na makafe odo no ayese jama no dane ye ba kwade na apidan smada bo so wusko bi ewo enkokọ fra Harriet ne kwaji ka fefe capsules ne bi mesesa wo pennem nsan ya de aduro tatahwe anu nam ka fefe capsules fra 0207 183819 0207 183819 and when yabre ewo pesika kwakache wadamfo bi wasi ewo bantem anka mawe bi esi na mede ya de wabo bi ne ho watie wasam na wie di won ko mo kire fido quick loans ya be ma abosia ne bi wabra wo bia ente wonka so what you say and to download the Fido app no e wo Google Play Store wo benya free 200 Ghana cedis e dey cost 2000 Ghana cedis ni na so wo valid ID card wo mobile money wallet no e active dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash apply se si anaje bosia ne bi Daiwood Eba Hospital Dr. Daiwood eno obai wotenenka Daiwood adro ne de anye ne ebedi wa dance wo manfo na edi adanse ne maye awututu esisi yade nonom Daiwood 360 capsules oba na bema ne fa Daiwood ointment twu hapo no wapo so fa bi dobrasa wa fatria wo yade no ebekọ fa Dr. Daiwood e was 0201 68 17 17 0201 68 17 17 nema wonsanka Daiwood enro ni bi famasi ne chemical shop BMO enye na national so echina wo ye wa yie no o wedding no engagement no program no wa chira na akwasi ada na abaye no drink e obenya serve ahoho eye SP citrus point drink bomade ana eno nombe na efa bi nso serve ahoho program no ase bibi sugar ni flavor ni bibi animo eye so natural obenya bi atu ewa Emos Yakoto Enterprise Edum Pizza na Sachi Trading Enterprise omoni Binchi VIP parking yard no and a shanimo Pedro Frabo Ventures Ewa Hinsan Estate for 0249 017302 0249 017302 Ochio wachia jina home na enunti eye powder utra unwensu ye de watwa no wahwe gumwandum ebebem se dudo oba nom bema nom enam nsa ye de bekokoko beko stroke ena eba ebeko watenka na wunia oba ubenya atenka mese o pressure no soro ebem na ba fom kura enunti ohwe ba pada de metene so a na masore pebi na nom na obedi ho adanse mechina kwale nak ewo mrom ashtown mr eba Fred men samenko tabi eba shop adishia market heba na pharmacy shop bi emunya na bema o pabisa obema mu ye duro na yakase we duro obenom eno a eye ohwea heba powder Fred doctor e was 0551
228281 0551 228281 ejana shewa obeba etie for yentwa ye homre tiawa ne yemra homane so ne efiada sa story wey ene yenwie omaka omasem nyina nyame yadoma next week titew na je say yede atintim so obefre e was 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037 yabasisi obeji scanning meto we na mesia station no aba ho ti meto pia water no yanko enyewe mene yanko a root pacho meto pia water ne sa nto mutu ni free o mi obi a kameka se meni uniba intimate me akomi kuma kotena mi kona mepe baby ada Kate and mato mi so na me hwese me koda abon mi ja ho beka se na me so ntina wetu e free s lie ho ti menja ho na me kotena bofo de free bro no bi bebu ehemu sa pacho new site wo no se na me kotena me nyimbe 1 month minim ti me sorry me nyim fofo na me ntime mpra to no pra 3 days to 4 days o se boy ne from am ka chen se me sorry me mpra na me kodwo na me se unya adwuma bi se man sorry ntama ankodwo me de nyi ska ba after mama ne so kodwo mama o de lenkon o so obi abeka chen ne se ma body o madwedwe no ficho ye twitwa body ntim na me twitwa body ndi kodwa ewo baby ho me pa try baby ho no body edro be 20 na edwa ni fe metime twitwa body edro ndi egu apampa so kwa ejima na ya kasakasa ma me pam mo me obepam mi hwan onim se menyim na obepam na me pia bo ntina me koi ti me pia na me to obi from the free kodwo na o ma me abeye we nyina 20 mi aka hwe ancho na so ma me de me ndo again na sa na otie ana ba na obepam ma cho na me ka se na fie de me nsi fie obi mtima anko fie obi na me da Kate otunto me nsua na me nya iska me ba 7 months na me ko hospital da on fa me ho ana me ba obo asesa me ba be mtima wo awie me na na frema me so onje bibia ma ne nkan nkwa me nuent na ma me ni dimi na na atem mo fefre djuma be to ma me ni di obi atama mo fa kate kon de yo kasa ni nkrasefo agi kasa no kasa na enye o kasa so so a obekasa waye no mo kate kon na me ba me Kate me to ma ade kasa me to ma de Kate ana boy no me nim ni pakwa ka chen se ma sa ba djuma me to be hu me na obepa me madam acho no sa frem na pa me na acho me say se me no bet ni beji so ma me ya we me ni oni ama so ma me de me ndogyo ma me na ma me asem ne mfa nya asem sa no no obi te na npa ko ni de afia ana ma me be ya sa ma ge ne koye ti me ma me nje ma me asem ti ho na me ho a wo se o beje oba ne de na ko na me se akra no so enti wo de ni pia me strofa ne brantem utim beje ne 9 na ba be 4 de se emu ho no obeje me ba na so de ne ko na so de na fa ka Akoma me ho santase menyim so ma me se wonje o ma ne ba ne nje na nje china se o be fa mbe no na ko santas ma me ni hu akra no nani age akra no ana o ka che kokko se kokko me ka nche me root se edwuma na me ye no edin so pese o je akra na me ho hin han me ana me ka che se nani pa o se o mpe me ba de se de na o de me ba ko kire no na o se ye ntwa bibia so na me se o me ntia akra ni sua enti be o de akra ne bai be 4 day sa sem ne bai na me kind be 4 days ni no mba me ntimi ko madwo no mo se o monya program mi to ko na me yese na monya program ko na ko so frame se bia 4 days ni ko adwuma na me nsi ho no nso bibia je se me pe obi funa me de frɛ ana obai because nso on share me risk cost na me come say den na ada na sema me kan bufo nti utimi de akwa no come otimi emeji akwa ni bim ehwa no de atwa aso na ada na oje akwa no na me ka chen say de wakɔ adwuma ti me nya me din sile wo ba akwa no de me de medidi me ye adwuma wo ba 5 cities bi kwa fa sha akwa ni nsem o ka che me say oni sika bi o de be makro nti on fa akwa ni ba me de o ka me say bi ebufo ni agro de bi o je na o de no ko fa na be bi me frɛ boy na ma ne bo me jama fofo no frɛ me madam fo no kolo battery me de frɛ ma ne bo na jo 11 boy na mfa me ba mbrɛ me ana na pa me kɔ madwuma ho me kɔ ka tem so de akwa na kɔ ma ma me na me se ye nkɔ me kɔ me se na mpa atwo agro na me no ba ni di no fa ne bufo no de me ba brɛ nti me je me ba because akwa no so wonje ne na nje ne cha me ba de on fa ne nya hwe na wo be me ban san ka mo pe ba na ka mo betu ne ba ni mo betu din mo mpani sama meto ebofrenti ni kwan se me ba Kate am betu nso santas ni Kate a wo yi tensi so kono ba nsesa bebrebe ka ma me nantimi nto se me nka se fa sam na because me ton pia otam de hwem me ne me ba fo ni kra be hwe me ba ma me na nya bi so be nya ka se me hia me ba ne de code office ye kone ka se ko chebo ni ba no odwan no ma o ma me ka si me ni o mo ma me letter se me fa ma me no na me ma me ni fenti me ka se me de ko boy na adwuma ho na nka de ase wo ma me ti edu children's hospital ho na me hu ma me no ho na me say ma me ka che me na ma me me hu ma na me fa letter because me ni fie ma children's hospital na ni bom ton by ma me ni bo letter ni to for ma me ka say ma me ade no ye na nye
obo aban letter to form so oni aban ni twa kan bia enya aban na kwanye me ne ba no na me twa so ne ba ne twa me nam kete na doves for letter ordinance aban letter ma ordinance abo aban letter ne to form senya oni aban ni twa kan bia na ye twa na ka se ye ntwa so ono opikuku obejo ne ekoi wana kan udini ba bia frefre oh mira because me dia no for because free out to supermarket em papa ma no ba to supermarket ya opo for you mo for mu nya gokra na kaka mo kan se ya betre ni aba omre ne ho ase sora se omre no wo tien se mo kan na no tabi na no so sa ya se omre no na ba ye ni aba man so tien ni tam na esi so what's your business on the one who's so your son will meet you on the side. Now, there's a demo what you food for some young son said, oh, yeah, and you're some vampire. Yes, you're on the side. One yakra. Meda se papa ayona pharmacy wanoma na eboama yakofa akos no wano na de impressor capsules ene ne oil piling capsules ene ne ointment no abadwa so enu nti no kokwa drobomode ama wonsa enka bi wudi ne ba bia frefre mini aba ko sia ba pabi wafa kwata papa mini aba maso asantuma poko fiase no takwet mini aba ma memo aba so na me fa konyes na mche ko fiase menyina mini aba media bema no said the media bema of say bema no media ni kasa o keka so abrantia nyame aboa wo no wonyi oba ne tie o me tie wo di agona so ba ne ko jabe dia wo be di fo sem ko keka so na bema ne maame no yo si wo yes of maame yesre no wo se wo di wo be tia ma e se wo fi wo nyame ye ko di nyame fufu akire ene wadi wo be chi ama je nsese Kristo ni ye no ene na maame wo ye la show we ene na wo che ko kwa abufifio so wo se wadi wo be chi ama wo na mo to wo to bia so kura Bible enti ese maame no wo na mo to wo to na woni na chiri ni bana chi bi sen oba ne se wonyem me se wa be ma ne kwa sa ko so ama ne yire no wo enti ma no ni bana chi bi na no so odi ni na chi no wo mo na form enti akola wo mo ntam he ba mu benda ko fredam ko rakola no anase ma mi betimi aba ba be akoma na akora betimi aba ba be ni rakoma etesi abuso bo mu nyina nya ba ko mo ko mutim na edua na ba mu no no gidi se mi ni aba do na si fo mu de bibi abedi de dia mo na be ma no so heye na wansa ko ho asa ko fa ye che no so ameda o ma me se na hwe amo ma mi ato Meda se papa di o twa kra me braso busu apani a chemesema mienu pemawie wodi ne ba bia frefre Rabi dumana afo Rabi miti ya ba no wane ne maame ensema omutu wa omukai na eni because ba man no nsema okai na entiti so na wo wa say ya no kwa na anya nya so akwa ni mi gidi e kem se ba man no akwa ni mi share ni nsa no no maame no na aya adine so fo maame mbobia maame no wo ye pa ni bia bo no Meda se papa mu amo friend yasra mo se ntimi fa but nyame ya duma ene week ye toa so eno de bebie phone calls ne ntem se be ya mu amo friend ina no mo betumi a kire ma adwene wa asem ne ho eno ntima ne house wantumi amam ene na awotwe nyame ya duma onso bebem fra 0597216047 piling capsules ene ne ointment no wo fresa number ya ubenya bi etu abusia pani me a champion edi agudie mu nsam na etu amoso ewa Akoma 87.9 ya wa agudie mu nsam ya wa agudie mu nsam but me